Mbese waruzi ko Yesu agiye kuza, agiye kuza guhemba no guhana abazaba baramukoreye by'ukuri, bazabona ubugingo buhoraho. Wenaza ibicuro biziyasa, imisozi izahunga ubwiza bwe, abanyabyaha bazamunga, kwihana bizaba birangiye. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru. Tunakushukuru Baba wetu uliye mbinguni. Tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe byabanye natwe. Tunakushukuru kwa ajili ya rehema zako na upendo wako ambao umekuwa pamoja nasi. Ubwo waturindiraga mu birere bine, wifuje ko tugera hano tuje kwiga ijambo ryawe, ubihimbarizwe. Umetulinda katika pande ine na umekubali tufike maeneo hapa kwa ajili ya kujifunza neno lako, jina lako litukuzwe. Turakwinginze ngo iri shengero ryawe iki giterane giteranye hano ubane naco. Tunakusihi ili mkutano huu uwe pamoja nasi. Uturinde umwanzi kudusahura, ni mu izina rya Yesu. Utuepushe adui ili asitupore, tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana tugiye kwigana muri aka kanya, neno la Mungu tunalotaka kujifunza pamoja kwa muda huu, turarisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Tutarikuta katika kitabu cha Ufunuo. Igice ni cha 16, sura ya 16. Ni igice cha 14. Samahani, sura ya 14. Umurongo ni wa 8. Mstari wa 8. Umwarimu wa mbere yatwigishije ubutumwa bwa marayika wa gatatu gusa. Mwarimu wa kwanza ametufundisha ujumbe wa marayika watatu, yule watatu. Yatwigishije umuntu naramya yamaswa n'igishushanyo cyayo. Marayika huyo anasema ya kwamba mtu akimsujudu mnyama na sanamu yake, agashirwaho ikimenyetso ku ruhanga cyangwa se ku kiganza, na kupokea chapa kwenye kipaji cha uso au kwenye mkono wake, uwo ni uzanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana. Huyo ndiye atakaye kunywa kwenye mvinyo wa ghadhabu ya Mungu, yiteguwe idafunguwe mu amazi, iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, mu gacuma k'umujinya wayo, katika hasira yake. Natwe tugiye gusesengurira hamwe Ibyahishuwe nanone igice ni cha 14. Na sisi tunaenda kujifunza pamoja kitabu cha Ufunuo sura yake ya 14. Umurongo ni wa 8. Mstari wa 8. Haratubwira hatya hati, neno la Mungu linasema hivi: marayika wundi wa kabiri akurikiraho, kisha mwingine marayika wa pili akafuata, ati akisema, iraguye Babuloni, umeanguka Babeli, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, mji ule ulio mkubwa, maana ndio ulioyanywesha mataifa yote muvinyo, arizo rubarya ubusambanyi bwawe, ghadhabu ya uasherati wake. Insanganyamatsiko tugiye kwigana muri aka kanya, kauli mbiu ya neno tunalokwenda kujifunza pamoja kwa muda huu, ni ijambo ritubwira ngo kugwa kwa Babuloni. Neno linalotuambia kwamba anguko la Babeli. Iyo bavuze ijambo Babuloni, wanapozungumza neno Babeli, rivuye kuzina ry'Urunyaramaya, imetokana na lugha ya Kinyaramaya, rigizwe n'amagambo abiri, ambayo neno hilo linaundwa na maneno mawili. Ijambo rya mbere riravuga ngo ni Babilu, la kwanza ni Babilu, ikindi bagashiraho Lon, la pili ni Lon. Iyo bavuze Babilu, wanaposema Babilo, ni irembo ry'Imana imwe, ni mlango wa Mungu mmoja. Bavuga Lon bakavuze nyinshi, wanaposema Lon ni miungu mingi. Iyo bavuze ngo Babuloni ibaye irembo ry'Imana nyinshi, wanaposema Babiloni au Babeli ni mlango wa miungu mingi. Iri jambo ryatangiye neza ubwo Nimurodi yubakaga umunara muremure. Neno hili lilianza kipindi Nimrodi alipojenga mnara. Musasoma mu
gitabo cy'itangiriro katika kitabu cha Mwanzo igice ni cya 11 sura ya 11 umurongo ni uwa mbere tukianzia mstari wa kwanza. aravuga ati Imana inyuranya indimi z'abantu. Kuna kisa kinachozungumza namna gani Mungu alivyochagua lugha za wanadamu. Isi yose yari ifite ururimi rumwe, dunia nzima yote ilikuwa na lugha moja n'amagambo amwe na usemu mmoja. bagenda berekeye iburasirazuba. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, waliona inchi tambarare katika inchi ya Shinari, barahatura wakakaa huko. Epfo barandika ngo, chini ameandika hivi, barabwirana bati, wakaambizana, mureke tubumba amatafari haya na tufanye matofari tuyote cyane tukayachome kwa moto. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, walikuwa na matofari badala ya mawe, bakabafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo na lami badala ya chokaa. Ubwo Imana yaremaga isi n'ijuru, wakati Mungu alipoumba mbingu na dunia, yabonye ku isi ari nziza, aliona kuwa dunia ni nzuri, ibona ko isi itabaho itarimo abantu, akaona kuwa inchi haiwezi kukaa bila watu. Iravuga ngo ni ngombwa ndeme Adamu. Mungu akasema ya kwamba lazima nimuumbe Adamu, mushire ku isi na kumuweka duniani. Nono nimara kumushira ku isi mwe n'umufasha umukwiriye, na kumpatia mwanamke anayemfaa, mbahe n'ururimi rumwe na kuwapa lugha moja. Uwiteka amashije kubarema bashize muri Edeni abaho ururimi rumwe. Mungu baada ya kuwaumba na kuwaweka Edeni akawapa lugha moja. Birazamuka, mambo yaliendelea. Adamu abyara umuhungu witwa Kaini. Adamu akamzaa kijana anaitwa Kaini. Abyara nundi witwa Abeli. Akamzaa mwingine anaitwa Abili. Abo bose uko bari kubaho bari kuvuga ururimi rumwe. Hao wote walioishi kipindi hicho walikuwa wakiongea lugha moja. Birazamuka, ni mambo yakaendelea bigera ku bwa Noa, kufikia kipindi cha Nuhu. Naho ku bwa Noa bavuga ururimi rumwe, na kipindi cha Nuhu na watu wa kipindi hicho walikuwa wanaongea lugha moja. Ariko abo ku bwa Noa uwo muryango ugumije gutera imbere, ubona ko byanga bikunda bagomba kubaka umunara bakaja kureba Imana ikora mu ijuru. Lakini wazao wa Noa walipoendelea kuzaliana ndio wakaanza kujenga mnara ili waweze kumkuta Mungu mbinguni. Turasomye dusanga ko aba bantu isi yose yari ifite ururimi rumwe. Tumesoma kuwa dunia yote ilikuwa na lugha moja. Ariko bagenda berekeje iburasirazuba mu gihugu cy'Ishinari. Walienda wakielekea upande wa mashariki katika nchi ya Shinari. Abo bantu barahatura. Watu hao wakakaa huko. Barabwirana bati, wakaambizana kwamba mureke tubumba amatofari, hebu na tutengeneze tofari tuyotse cyane na tuyachome sana. Bagiye uwo mugambi wo kubumba amatofari bafite ururimi rumwe. Walifanya lengo la kufyatua tofari wakiwa na lugha moja. Biga inama yo kubaka umunara bafite ururimi rumwe. Walishauriana kujenga mnara wakiwa na lugha moja. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, fondation y'amatafari y'amabuye yari amatafari, na msingi waliweka matofari badala ya mawe. Inguta z'uwo munara bari bubatse bari bawubakishije nanone amatafari, na kuta za mnara huo walijenga kwa tofari. Bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo, na wakatumia rami badala ya chokaa. Baravuga bati, wakasema hivi, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende. Wakasema haya, na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, izagera mu ijuru, kifike mbinguni, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Objective ya bano bagabo, lengo la wanaume hawa bari kugera ku Mana, ilikuwa ni kumfikia Mungu. Noneho bakavuga ngo ndago bashaka gutatanira mu isi, wakasema ya kwamba hatuwezi kutawanyika dunia nzima. Bari bashaka kumenya imigambi y'Imana, walitaka kuingia mbinguni ili wachunguze mipango ya Mungu. Umurongo wa 5, mstari wa 5, Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende. Bwana akashuka ili auone mji na mnara abana b'abantu bubatse waliokuwa akiujenga wanadamu. Uwiteka aravuga ati, Bwana akasema hivi,
toraba n'ubwoko bumwe. Tazama watu hawa ni taifa moja n'ururimi rumwe na lugha moja. Ibyo nibyo babanje gukora none na kizabananira gukora, na hayo ndiyo walioyaanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno watakalolikusudia kulifanya. Nukuvuga ko aba bantu bari basize hamwe, hawa watu walikuwa na umoja. Nguko bavuga na none mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 3 mu Kingereza, kama ilivyozungumzwa katika kitabu cha Selected Message gomba la 3 kwa Kiingereza, ni page ya 15 ukurasa wake wa 15. Ukabisoma na none mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2, tena utasoma katika Testimonies gombo itakuwa ni la 5. Y'igifaransa ni volume ya 2, kwa Kifaransa ni gombo la 2. Ndio bavuze ngo l'union fait la force, ubumwe butera imbaraga. Walisema ya kwamba umoja huleta nguvu. Impamvu kibano bagabo bagize imbaraga yo kubaka umunara, kandi cyo bagagombye gukora bakagombye kukigeraho nda kibazo kuko bari bafite umugambi umwe, na wasingeshindwa kukitekeleza kile walichokusudia kwa maana walikuwa na lengo moja. Umurongo wa 7 aravuga ngo reka tumanuke tuahindure ururimi rwabo. Mstari wa 7 Mungu akasema haya na tushuke huko tukawachafulie usemi wao ruremo nyinshi, ili wasisikilizane maneno yao wao kwa wao. Bekumvana wasisikilizane maneno wao kwa wao. Bamajije kugira uwo mugambi wo kuzagera ku Mana, alipokuwa wamekuwa na mlengo la kufika kwa Mungu, Imana aravuze iti reka nzemanuke. Mungu akasema hebu na tushuke. Umugambi kwa bare abantu ngo burizwemo, lengo la wale watu nilihafifishe. Ururimi bari bafite ndugiremo indimi nyinshi, niwachafurie lugha yao moja nifanye kuwa lugha nyingi. Aho umvaga bamwe baravugaga ngo tuhihama yabavuze Ikinyarwanda, mmoja alikuwa anasema ya kwamba leta nyundo, undi akavuga Igifaransa donne moi le marteau, nangwa si ngo mbere zihama. Mwingine akawa naongea lugha ya Kifaransa, mwingine ameongea labda ya Kinyarwanda ni mfano. Abandi bakavuga Icyingereza, wengine walikuwa akiongea Kiingereza. Uw'ikinyarwanda ndahuze n'umwongereza, wa Kinyarwanda asielewane na yule wa Kiingereza. Uw'ikinyarwanda avuga ngo mbere zihama ukabona bazanye urwondo, anayeongea Kinyarwanda akisema ya kwamba niletee nyundo akaona ameleta tope. Bavuga ngo zana itafari bakazana ihama, walipo akisema ya kwamba leta tofari mwingine akaleta nyundo. Indimi zirachanganyikirwa, lugha zikachafuliwa. haba urujijo rwinshi, ukawa na machafuko, haba indimi nyinshi cyane, ukawa na lugha nyingi sana. Buri mundu uko avuze ururimi rwe aja mu karere ke, kila mtu akielewana na mwenzake kwa lugha wakaenda sehemu moja. Kubona bari bageze umunara igati, walikuwa wamefikisha mnara katikati, hanyuma indimi zikaza gucanganyikirwa na lugha zikaja kuchafuliwa baadaye. Ntabwo bari kubana batumvikana, hawangeweza kukaa pamoja bila kuelewana. Umufaransa yajanye n'Abafaransa, anayeongea Kifaransa alienda na wale walioelewana naye. Uvuga Ikinyarwanda wese yajanye n'Umunyarwanda, aliyeongea lugha ya Kinyarwanda alitawanyika pamoja na wale watakaosikilizana naye. Uvuga Igishi yajanye n'Abashi, naye anayeongea lugha ya Kishi akaenda pamoja na wanaomuelewa. Uvuga Ikiruba jana n'Abaruba, anayeongea Kiruba akaondoka na wale wanaoelewana naye. Uvuga Lingara jana n'Abangara, anayeongea Lingara akaenda na wale wanaoongea Lingara. Uvuga Kiswahili jana n'Abaswahili, aliyeongea Kiswahili aliondoka na wanaosikiliza Kiswahili. Uvuga Igichewa jana n'Abachewa, anayesikiliza Kichewa akaenda na wale wanaosikiliza Kichewa. Kitumbuka jana n'Abatumbuka, na anayeongea Kitumbuka akaenda na wale wanaosikiliza Kitumbuka. Uvuga Igiha jana n'Abaha, anayeongea Kiha akaenda na wale wanaoongea Kiha. Uvuga Kibemba jana n'Ababemba, anayeongea Kibembe akaenda na Wabembe. Indimi ziba nyinshi kwisi, lugha zikawa nyingi duniani. Noneho abantu bakwira kwisi, watu wakatawanyika katika uso wa dunia. Niyo mpamvu umuntu uzi Ikinyarwanda ageze mu Bafaransa atavuga Ikinyarwanda. Ndio maana mtu anayejua Kinyarwanda akifika kwa wale Ufaransa haongei Kinyarwanda. Wabuze Igifaransa wagera mu bavuga Ikinyarwanda nende uvuga Ikinyarwanda ukaba bubu. Unapokuwa unaongea Kifaransa ukaingia hapa Rwanda bila kujua Kinyarwanda
Munyarwanda utakuwa kama bubu. Ibyo kuvuga indimi zitandukanye mbabwiye ko byaturutse ku munara. Kuongea lugha tofauti ilitoka kwenye mnara wa Babeli. Izo ndimi Imana ubwayo yari ishaka ko tuvuga ururimi rumwe. Mungu katika mipango na malengo yake alikusudia tuongee lugha moja. Ariko kubwo gushakisha kunyuranya na gahunda zayo, lakini kutokana na dhambi na kwenda kinyume na ratiba za Mungu, iravuga ngo reka nze nchanganyikisha indimi zabo. Mungu akasema ya kwamba hebu nije nichafue lugha yao. Ku murongo wa 8, kwenye mstari wa 8, Uwiteka abatataniriza gukwira mwisi yose. Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote. Indimi zimajiye kuba nyinshi. Wakati lugha zilipokuwa nyingi, Uwiteka aravuga ati ndabwo aba bantu babana batumvikana mu ndimi. Bwana akasema ya kwamba hawataweza kukaa pamoja bila kuelewana katika lugha. Ndabwo Mwongereza yabana n'Umunyarwanda. Mwingereza hawezi kukaa na Mnyarwanda kama hawaelewani lugha. Ndabwo Umufaransa yabana n'Umunyarwanda. Mfaransa na Mnyarwanda hawatakaa pamoja kama hawaelewani lugha. Ndabwo Umuportugali yabana n'Umukongomani. Portugali hawezi kukaa na Mkongomani kama lugha imechanganywa. Ndabwo Umudage yabana n'Umunyarwanda. Mjerumani hatakaa na Mnyarwanda kama lugha zao zinachangana. Kuko Umuportugali nazana kavuga za mveu za tudu za bondi ya ndabwo muzabyumva. Kwa kuwa Mportugali akifika hapa akaongea lugha yake hawataelewa. Nawe nugera ukavuga ngo mwaramutse amakuru kindabwo azabyumva. Na wewe ukifika kwao ukaongea lugha yako naye hata kuelewa. Ndabwo umucewa zaza hano ngo abane n'Umunyarwanda. Mchewa wa Marawi hata kuja hapa ili aweze kukaa na Mnyarwanda bila kuelewana lugha. Kuko navuga ngo mwatandara bwanchi ndabwo muzabimenya, namwe nimuvuga mwaramutse ndabwo bazabimenya. Ukiongea lugha yako hata kuelewa, naye akiongea lugha yake utamuelewa. Yaje akavuga ngo mwauka bwanchi ndabwo muzabimenya, namwe ibyo muzavuga ndabwo bazabimenya. Atakusalimia ushindwa amekueleza nini na wewe utashindwa kumueleza lipi. Nanone ndabwo Umufaransa yaturana Imana yashatse ko aturana n'Umunyarwanda. Na Mufaransa asikae pamoja na Mnyarwanda. Kuko azaza akavuga ngo bonjour, wowe ukavuga ngo mwaramutse, mu izo ndimi zigahushanya. Kwa kuwa kusalimia kwa lugha yake na wewe utashindwa la kumujibu. Yavuga ngo bon après-midi, nawe wavuga ngo mwiriweho, ndabwo muzumvikana. Mutakaposalimiana hamutaelewana kama lugha haziendani. Umungara ndabwo azaturana namwe kuko ururimi rudahuye. Kukana yule anayeongea Lingara itakuwa ni shida kwa sababu ya mgongano wa lugha. Indimi rero ziza gucanganyikisha abantu biturutse ku munara bashatse kumenya ikifuzo cy'Imana. Lugha ziliwachanganya watu kutokana na ule munara walioujenga kwa kupinga malengo ya Mungu. Uwiteka abonye ibyo aravuga ngo ni ngombwa ko abantu batataniriza ku isi. Mungu alipoona jambo hilo akasema ya kwamba lazima hawa watu ni watawanye usoni pa dunia. Buri rurimi rwose ruje ruvugira mu gihugu kiwabo. Kila lugha izungumuzwe katika nchi ya kwao. Uko isi igizwe n'imigabane 5. Kwa vile nchi inaundwa na bara 5, zikaba zigizwe n'ibihugu 209. Na bara hizo zinaundwa na nchi 209. Ibyo byose bifite indimi zabyo. Na kila nchi ina lugha na lugha zingine nyingi katika nchi moja. Ubu Kongo dufite indimi 472. Katika nchi ya Kongo kuna lugha 472. Ibyo birimi rero hari ibyo tutazi kandi dutuye muri Kongo. Nao wakiwa ni Wakongomani kuna lugha zingine za huko wasizozijua. Burumbajije ngo ngico bita ikiruba nangwa si hari ikiruba, hari Nilingara, hari n'ibindi birimi biriyo byinshi cyane byo ndazi. Mfano kama lugha ya Lingara, Kiruba ni lugha ambazo naye mwenyewe hawazijui. Buri karere n'ururimi rwako. Kila maeneo na lugha yake. Ibyo byose byaturutse ku munara. Hayo mambo yote yalitoka kwenye mnara wa Babeli. Uwo mucanganyiko si baje kuvuga wiki. Huko kuchafuriwa lugha walisema nini juu yake? Kuri wa murongo wa 8, mstari wa 8, umunara bawugejeje igati, walipokuwa wamefikisha kilele cha mnara mbali, Uwiteka batataniriza gukwira mwisi yose. Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa dunia yote. Barorera kubaka wa mudugudu, wakaacha kujenga ule mji kuko imbaraga zabo zari zisize. Kwa kuwa nguvu zao zilikuwa zimekwisha. Indimi zari zitandukanye, lugha zilikuwa zimetofautiana. Bamwe bari bafite bari kuvuga
kuvuga ururimi rumwe biragenda. Umoja waliokuwa nao wakiwa na lugha moja ukavunjwa na lugha nyingi. Umurongo wa 9 aravuga atya ati, mstari wa 9 anasema hivi, nico cyatumye witwa Babeli. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli. Impamvu uyu munara wiswe Babeli, sababu munara umeitwa Babeli, nuko habonetse indimi nyinshi. ni kwa kuwa kumepatikana lugha nyingi. Izo ndimi nyinshi zitatanira hirya no hino. Lugha hizo nyingi zikatawanyika huko na huko duniani. Kuko ariyo Uwiteka yahinduye ururimi rwabo mwisi bose. Maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote, rukavamo nyinshi, na kutoka huko Bwana akawatawanya usoni waende usoni pa nchi yote. Ku murongo wa 9 nico cyatumye witwa Babeli. Ndiyo sababu jina lake likaitwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduye ururimi rwabo. Maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha yao mwisi bose, dunia yote, rukavamo nyinshi, na kutoka huko zinyuranye, zikatoka lugha mbalimbali, kandi ariyo yabakuriyeyo Bwana akawatawanya, akabatataniriza gukwira mwisi yose, waende usoni pa nchi yote. Impamvu Imana batatanirije ku isi yose, sababu Mungu aliwatawanya usoni pa dunia nzima, nuko batari bahuje, ni kwa kuwa hawakuelewana. Iyi yari Babuloni ya mbere, ilikuwa ni Babeli ya kwanza. Iyi Babuloni ya mbere yari namoko. Babeli ya kwanza ni makabila. Aya moko yaje kubaho uhereye ku gihe cha Nimurodi ubwo bubakaga uyu munara. Makabila yametokea kutangia kipindi cha Nimurodi walipojenga mnara wa Babeli. None Babuloni ya kabiri, Babeli namba 2, ariyo dusanze na none mu byahishuwe, ambayo tumeikuta katika kitabu cha Ufunuo igice ni cha 14, sura yake ni ya 14, umurongo ni wa 8, mstari wake wa 8. Uyu ni Yohana ari kwerekwa. Huyu ni Yohana akiwa anaonyeshwa, arabwirwa ngo malaika wundi wa kabiri akurikiraho. Anaambiwa ya kwamba malaika mwingine wa pili akafuata akisema. Iyo bavuze malaika, wanaposema malaika, muzamusanga mu gitabo nanone c'Abaheburayo, mutamsoma katika kitabu cha Waheburania igice ni cha mbere, sura yake ni ya kwanza, umurongo ni wa 14, mstari wa 14. aratubwira harya hati, anasema hivi, mbese aba malaika, je, malaika si imyuka, si roho itumwa wanaotumwa kubazaragwa agakiza, kuwahudumia watakaourithi wokovu? Iyo ufashe Biblia, unapochukua Biblia ukaja hirya no hino wigisha ijambo ry'Imana, unapoenda huko na huko ukifundisha neno la Mungu, ushushanywa na malaika, unamwakilisha malaika. Iryo jambo malaika naho turisanga, neno malaika tunalikuta hapo katika kitabu cha Waheburania. Ivyahishwe handi twari turi igice ni cha 14 umurongo ni wa 8, Ufunuo 14 mstari wa 8. aratubwira ngo malaika wundi wa kabiri akurikiraho, kisha mwingine malaika wa pili akafuata, aravuga ati, akisema, iraguye Babuloni, umeanguka Babeli, umudugudu ukomeye, mji ule mkubwa, wateretse amahanga yose inzoga, maana ndio uliowanyweshwa mataifa yote muvinyo, nibyo ruba ry'ubusambanyi bwao, ghadhabu ya uasherati wake. Iyi Babuloni bavuze hano siniki, Babeli ambaye imezungumzwa hapa ni nini? Mu gitabo cy'indambara ikomeye, katika kitabu cha Pambano Kuu, ipaje ni ya 413, katika sura ya 21, 413, Pambano Kuu sura ya 21, haravuga hatya hati, anasema hivi, Babylone est appelée la mère des hommes pudiques. Babuloni ni nyina wa maraya. Babeli imeitwa mama wa makahaba. Ce fille représente évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions. Ngo abakobwa ba Babuloni bashushanya amadini yizirikiye ku migenzo yabo. Binti zake inawakilisha madhehebu ambayo yamejifunga kwenye desturi za Babeli no ku mahame yabo na kwenye kanuni zao. Ano baravuze ngo Babuloni yiswe nyina wa maraya. Hapo wamesema ya kwamba Babeli ameitwa mama wa makahaba. Abakobwa ba Babuloni bashushanya amadini yizirikiye ku migenzo yabo no ku mahame yabo. Mabinti wa Babeli inawakilisha madhehebu ya ukweli n'imbabazi z'Imana
le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui autrefois pires et se sont corrompues. Ubutumwa buvuga kugwa kwa Babuloni, ujumbe unaozungumza kuanguka kwa Babeli, buvuga neza ishira amashirahamwe y'amadini ulenga madhehebu mbere yarakiranuka ambayo zamani yalikuwa safi, nyuma aza lakini baadaye akaja kuchafuka. Étant donné que ce message suit la proclamation de l'ère du jugement, nuko ubu butumwa bwavuye hakurikiraho ubundi buvuga ngo igihe cyo gucira urubanza. Kwa kuwa ujumbe huu unafuatana na hukumu, et se rapporte au dernier jour, ibyo bizagumya kubaho kugeza mu minsi y'imperuka. unalenga kipindi cha mwisho. Il ne peut désigner l'église catholique seule. Iyi Babuloni ntabwo ivuga itoro gaturika gusa. Babeli haiwakilishi kanisa Katoliki tu peke yake. Tombe iya de siècle ntabwo ivuga kuri gaturika gusa ngo niyo yaguye ngo asize ibinyejana byinshi. Kwa kuwa Katoliki tangu yanguke kumepita siku nyingi. En outre, au 18e chapitre, mu yandi magambo mu kigisho cya 18 cy'ibyahishuwe, Lakini pia katika kitabu cha Ufunuo sura yake ya 18, le peuple de Dieu est invité à sortir de Babylone. Ubwoko bw'Imana burarikirwa kuva muri Babuloni. watu wa Mungu wanaitwa ili kutoka katika Babeli. Et d'après foranditse ngo d'après ce passage, nombre d'enfants de Dieu se trouvent encore dans Babylone. Dusomye ubutumwa buri hano, Kwa mujibu wa ujumbe huu dusanga ko abana b'Imana benshi bakiri muri Babuloni. tunaukuta bado watoto wa Mungu wengi bado wangari Babeli. Batubwiye ko ijambo Babuloni risobanura ahirya kuri 414. Mbele kidogo anasema Baje kuvuga ngo un grand nombre d'églises protestantes suivent l'exemple de Rome dans son commerce impur avec le roi de la terre. Icyitegererezo umubare munini w'amadini ya giprotestanti, idadi kubwa ya madhehebu ya kiprotestanti yakurikije icyitegererezo cya Roma mu bicuruzwa byabo byanduye n'abami b'isi, hufuata mfano mbaya wa Rumi katika biashara yao mbovu na wafalme wa dunia. Les églises nationales, amatorero y'ibihugu, Makanisa ya kitaifa en s'alliant avec le gouvernement civil, kubwo kwifatanya n'ubutegetsi bw'isi, kwa kujiunga na mamlaka za dunia, puis d'autres églises ndetse n'andi madini, pamoja na madhehebu mengine, en recherchant la faveur du monde, bashakisha ukuntu bafashwa n'isi. kwa kutafuta msaada wa ulimwengu. Le terme Babylone, confusion, convient bien à ce corps religieux qui professa tout puiser leur doctrine dans les Écritures. Ijambo Babuloni, Jina Babeli risobanurwa ngo n'urujijo, ambalo ni machafuko, rigomba kwitwa neza ayo madini. linaendana vizuri na madhehebu hayo. Avuga ko akura ibyanditswe byera, nako akura urufatiro rwabo mu byanditswe byera, yanayokiri ya kwamba wanatoa mafundisho katika maandiko, sont fractionnés en secte, agizwe n'uduce twinshi. lakini hayo madhehebu yakiwa na vidhehebu mbalimbali, aux croyances et aux théories contradictoires. Dufite nanone n'imyizerere n'amahame atandukanye, wakiwa na kanuni na misingi tofauti. Ijambo Babuloni, turi kwigana ijambo ritubwira ngo kugwa kwa Babuloni. Tunajifunza neno linalotuambia kwamba anguko la Babeli. Baranditse ngo iraguye Babuloni. Wameandika ya kwamba ameanguka Babeli, wa mudugudu ukomeye, mji ule ulio mkubwa, wateretse amahanga yose inzoga, uliowanywesha mataifa yote mvinyo, nizo ruba ry'ubusambanyi bwabo, ambao ndi ghadhabu ya washarati wao. Iyo bavuze inzoga za Babuloni, wanapozungumuza mvinyo wa Babeli, muzabisoma nanone mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe. Tutasoma katika kitabu cha Selected Message, umusingo ni wa 2, gombo la 2, page ni ya 78, ukurasa wa 69 kwa Kiingereza. Aravuze ngo, amesema ni Gifaransa, le fait de Babylone consiste à exalter le faux sabbat au-dessus de celui que le Seigneur Jéhovah a béni. Inzoga za Babuloni, mvinyo wa Babeli,
nizo kwerereza isabato y'ikinyoma, ni pamoja na kuinua sabato ya uongo hejuru y'isabato y'Imana yahaye umugisha, badala ya sabato ya Mungu aliyoibariki, yayindi Imana yesheje kugira ngo umuntu nawe aje yitondera, sabato ambayo Mungu aliitakasa ili mwanadamu naye aweze kuitakasa. C'est aussi la doctrine de l'immortalité de l'âme, ndetse ni no kudapfa kwa roho, Pia ni mafundisho ya kutokufa kwa roho. ces hérésies apparentes, ibyo binyoma bingana bityo, Huo uongo wa kiasi hicho avec la rejection de la vérité, ndetse bifatanije no kwanga ukuri, pamoja na kukataa ukweli, faut de l'église ine Babylone, ibyo bituma itorero ryitwa Babuloni. ulifanya kanisa kuwa Babeli. Kudapfa kwa roho, Kutokufa kwa roho, nanone kwanga ukuri, kukataa ukweli, ibyo bituma itorero riba Babuloni. ulifanya kanisa kuwa Babeli. Roi, abami, Wafalme, gouverneur, ndetse n'abami n'abayobozi, watawala, marisha, abacuruzi, wafanya biashara, maître de religion, ndetse n'abayobozi b'amadini, walimu wa dini forme un groupe corrompu, abo bagize amatsinda yanduye. wanaungana pamoja ili kuunda makundi machafu. Abo bami ndetse n'abayobozi batandukanye, Wafalme na watawala tofauti abo bose ngo bagize amatsinda yaje kwandura, pamoja na viongozi wa dini wameunda kundi lililo chafu arizo Babuloni, ambalo ni Babeli. dusanze ko ijambo Babuloni ari confusion cyangwa si urudubi, Tumekuta neno Babeli ni machafuko, nangwa si urujijo, ni machafuko, nugufata ukuri ni kuchukua ukweli ukagushira hamwe n'ikinyoma, na kuuchanganya na uongo ukauchanganya na ukweli. iyo wamajiye gufata ukuri ukakuvanga n'ikinyoma, menya ko byamajiye kuba Babuloni. Unapochanganya ukweli na uongo, jua kwamba hiyo ni Babeli. Nanone abantu bakora ngibyo bintu, Watu wanaofanya kiasi hicho, ijambo ry'Imana riravuze ati nimubivemo. neno la Mungu limesema ya kwamba tokeni kwake. Ijambo ry'Imana riravuze ati iraguye Babuloni. Neno la Mungu linasema ya kwamba umeanguka Babeli. Bisobanurwa ngo inyigisho z'ibinyoma zivanze n'ukuri zitaye agaciro. Ni kwamba maana yake ni kwamba mafundisho ya ukweli na uongo yaliyochangamanwa yamepoteza thamani yake. Iki nico gihe cyo kwitondera ijambo ry'Imana tukagendera mu kuri. Huu ndio wakati wa kutii neno la Mungu na kutembea katika ukweli. Nguko byanditswe mu gitabo cha Yohana 17 umurongo wa 17. Kama ilivyoandikwa ndani ya kitabu cha Yohana sura yake ya 17 mstari wa 17, aratubwira harya ati ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. anasema ya kwamba watakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. No mu gitabo nanone cy'indambara ikomeye, Katika kitabu pia cha Pambano Kuu, page 660, katika sura 660, sura inayosema ya kwamba umuburo wirengagijwe 30, ni ikigisho cha 38, sura ya 38, maonyo ya mwisho. Abanga ukuri ku iherezo ry'ibihe bazaba bari hehe? Wanaokataa ukweli mwisho wa nyakati watakuwa wapi? Aravuga harya ati, Anasema hivi, à l'approche de l'orage, umuraba wegereje, kabla ya dhoruba, un grand nombre de personnes ya professé la foi au message du troisième ange. Abandu benshi bazaba barigishije kwizera binyuriye mu butumwa bwa marayika wa gatatu. Watu wengi watakao kuwa wamehubiri ujumbe wa marayika watatu, mais qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, ariko batigeze kwezwa n'ukuri, bila kutakaswa na ukweli huo. Rya jambo ry'Imana twasomye mu gitabo cha Yohana igice ni cha 17 umurongo wa 17, neno ambalo tumelisoma katika Yohana sura ya 17 mstari wa 17, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri, watakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Abatazezwa no kumvira uko kuri, watu ambao hawatatakaswa na kuitii kweli hiyo, changeront d'attitude, passeront dans les rangs de l'opposition. Abo bazahindura inyifato kandi bazaca mu nzira z'abazarwanya ukuri, watabadili msimamo ili waweze kuingia katika mistari ya kuupinga ukweli. Ansinisa au monde, bazifatanya n'isi, watajiunga na ulimwengu, et en participer à son esprit, kandi umwuka w'isi bazaba usangiye, pia watashiriki roho ya ulimwengu. Et les gens viendront envisager les choses à peu près sous le même angle. Ibizaba biri kubera ku isi bose bazaba bifata kimwe, watakuwa
wanachukulia mambo kama walimwengu. Aussi devant les dangers, kandi twegereje akaga, Kabla ya hatari, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile? Abo bazahitamo inzira yoroheje. watu kama hao watachagua njia iliyo rahisi kwao, Kuko batazaba barejejwe n'ukuri n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. kwa sababu hawakutakaswa na ukweli wa ujumbe wa malaika watatu. Marayika wa mbere aravuga ati nimwubahe Imana muyihimbaze. Malaika wa kwanza akisema ya kwamba mcheni Mungu na kumtukuza, Kuko igihe cyo gukira abantu urubanza kwa gisohoye. maana saa yake ya hukumu imefika. Nimuramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Aho nimubyitondera, Mutakapotii hilo, muzamanuka hepfo, mutaendelea chini. mwamamaze ubutumwa buranga kugwa kwa Babuloni. Mutaendelea kutangaza ujumbe unaoelekeza kuanguka kwa Babeli. Muzabwira abantu ko Babuloni iguye. Mutawaambia watu kwamba Babeli umeanguka, Inyigisho za Babuloni, inyigisho z'ibinyoma zitaye valeur, zitaye agaciro. kwamba ujumbe wa uongo umepoteza thamani, Bakurikire ukuri, ili watu waweze kufuata kweli, ariko jambo ry'Imana ambao ukweli huo ni neno la Mungu, kwanditswe muri Yohana 17 tumaze ambalo gusoma. limeandikwa ndani ya Yohana 17 mstari wa 17. Abatazezwa nuko kuri Wasiotakaswa na ukweli huo bazaba bariye. watakuwa wapi? Shangero abaranditse ngo serotele toutes disposées à choisir le chemin le plus facile. Abo batazaba barejejwe n'ukuri bazahitamo inzira zoroheje. Watu ambao hawatatakaswa na kweli watachagua njia iliyo rahisi kwao. Des hommes capables, abantu bari bashoboye ibindu, Wanaume waliokuwa na uwezo, eloka kandi bari bashanutse mu kuvuga, waliokuwa ni wafasaha wa lugha, qui s'était réjoui de la vérité, bari barishimiye ukuri kera, waliowahi kufurahia ukweli siku za nyuma, se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes. Bazakoresha itaranto zabo kubwo kuyobya no kurimbura imitima. watatumia talanta zao ili kudanganya na kupotosha mioyo, Kuko batazaba barejejwe n'ubutumwa bw'abamarayika batatu, kwa sababu hawakutakaswa na ujumbe wa malaika watatu. bemeye kwinjira mu kinyoma, Watakubali kuingia katika uongo, bafata ukuri n'ikinyoma barabibangikanya, walichanganya ukweli na uongo barabyamamaza hirya no na hino, kusambaza uongo, bituma bitwa Babuloni, nao wakaitwa Babeli. bitumwa batezwa n'ubutumwa bw'amarayika wa Nao gatatu. hawakutakaswa na ujumbe wa malaika watatu. Abo bazaba nanone bazakoresha itaranto zabo Watu hao watatumia talanta zao kubwo kuyobya no kurimbura ili imitima. kudanganya na kupotosha mioyo. Dusanze ko ari abantu bari bashanutse mu Ni kuvuga, watu waliokuwa na ufasaha katika usemi, n'abantu bari bashoboye ibindu, ni watu waliokuwa na uwezo. wabaga wakamushyira imbere yakwigisha ukavuga ngo uriya muntu wamuha, ndikumva nta muntu umwana mfise. Alikuwa akifika mbele akihubiri na wewe unarizika moyoni, Uwo kuko azaba yarabaye igihanda atarejejwe n'ubwo butumwa. kwa kuwa atakuwa amefanya moyo kuwa mgumu bila kutakaswa na ukweli. Vuluwaru pasi todi sitofe, byanga bikunda ni ngombwa ko aherera iruhande aje kuba Babuloni. Kivyo vyote vile italazimika awekwe kwando ili aende kujiunga na Babeli. No mu bantu bazarenganya ubwoko bw'Imana n'uwo munda barimo, Na wale watakao tesa watu wa Mungu, naye mtu huyu atahusika. hepfo baranditse ngo Chini ameandika ils hivi, deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Abo bantu bazaba banzi ruharwa babene se babana watu hao bakera. watakuwa maadui hasa wa ndugu zao ambao walikuwa pamoja katika kazi. Kuko abo bantu rero bahanuwe Kwa kuwa watu hao ko walitabiriwa, bazatandukana n'ukuri, kwa kuwa watatengana na ukweli. twebweho icyacu ni ugukomeza ijambo ry'Imana. Sisi kazi yetu ni kuendeleza na neno la Mungu, Tukava muri Babuloni, na kutoka katika Babeli, tukareka kubesha, na kuacha uongo, tukareka gusambana, na kuacha uzinzi, tukareka kwiba, na kuacha wizi, tukareka gusenga na ibishushanyo, kuacha ibada ya sanamu, tukareka kwiremera ibindi bishushanyo, na kuacha kutengeneza sanamu, tukareka kuvugira ubusizi na na ry'Uwiteka Imana kuacha yacu, kutaja jina la Bwana bure, tukitondera isabato nk'uko Imana na kuitii yabitegetse, sabato ya Mungu kama alivyoagiza tukareka Bwana, gushinja bagenzi bacu na ibinyoma. kuachana na kushuhudia jirani zetu Noneho uongo. twaba tugendeye muri ayo mategeko akadushyira kuri online ku murongo. Tutakapotembea katika sheria hizo zitatuweka kwenye mstari mzuri. Mu gitabo cyo bita Evangelize, Katika kitabu cha Evangelism, ipaje ni ya 617. kitabu cha Evangelism ukurasa wa 617 ni Igifaransa. Ndabaha ipaje y'Icyingereza mbageze kuko benshi bafite Icyingereza muno. 617 Evangelize, twumve uko umujakazi w'Imana yaje kuhavuga.
617 mu Kingereza ni 692. Evangelism 692. Haravuga hatya hati, anasema hivi, la vérité triomphera bientôt, ukuri kugiye gutsinda hano imbere yacu. Hapa karibuni ukwiri unaenda kushinda. Ariko ijambo turi kwigana ni ijambo ritubwira ngo kugwa kwa Babuloni. Neno tunalojifunza ni anguko la Babeli. Twasanze ko Babuloni ari gufata inyigisho z'ukuri ukazivanga n'inyigisho z'ikinyoma. Tumekuta kuwa Babeli ni kuchukua mafundisho ya ukweli ukachanganya na uongo. Ico gihe cyo gufata inyigisho z'ukuri ukazivanga n'ikinyoma na hacu no guhita mukuri. Sisi ni watu wa kuchagua ukweli ili tusiingie katika Babeli. Kwa kuri mu gitabo cha Yohana. Ukweli uliomo katika kitabu cha Yohana. Ariryo jambo ry'Imana. Ambao ukweli huo ni neno la Mungu. Iryo jambo ry'Imana akaba ariyo Biblia. Na neno la Mungu ni Biblia. Akaba ari dushira ku murongo. Ambayo ndio inatuweka kwenye mstari mzuri. Imbere yacu byanga bikunda ukuri kugiye gutsinda. Mbele yetu ukweli unaenda kushinda. Ariko uzatsinda aruko wagushikamyemo. Na ukweli utaweza kushinda, na wewe kama utakuwa umeimarika katika ukweli utashinda. Niba utaragushikamyemo byanga bikunda bagiye kuzagukubita urushi. Yesu wajunditse mu kanwa uzamucira ngahariya. Endapo hujasimama imara katika ukweli, watakapo kupiga kofi utaweza kuachana na Yesu. Niba utarakiriye Yesu mu buryo bugaragara byanga bikundura uzatandukana nawe, uzaba mu bazamu. Kama hujampokea Kristo kikamilifu, na wewe utatengana naye uingie miongoni mwa wale watakao mpinga. Haranditse ngo, imeandikwa hivi, la fin est proche, iherezo riri bugufi, mwisho unatukaribia. Et les avances furtivement, et l'avance furtivement, iryo herezo riri kugenda buhoro buhoro. Mwisho unatusogelea taratibu taratibu. Insensiblement, mu buryo bw'umuntu atazi, bila kutambua mwanadamu. Silencieusement, muri bucece. Kimya kimya. Comme le voleur dans la nuit, ngumujura wa nijoro. Kama vile mwizi ajavyo usiku. Ukumujura wa nijoro agenda agiye kwiba. Kama vile mwizi ajavyo usiku kuiba, agenda buhoro buhoro. Anatembea taratibu taratibu. Agafata inyundo, agafata agasuka nangwa si cyari cyo cyose, agacukura inzu yawe buhoro buhoro. Anatafuta chombo ili aweze kuharibu nyumba yako taratibu. Ukuwa mujura aja kwiba niko iherezo rya byose riri kugenda. Kama vile mwizi anavyoenda kuiba ndivyo mwisho unavyotukaribia. Veillez le Seigneur nous aider à ne pas dormir comme tant d'autres. Dusabe Imana idufashe ndidusinzire nguko abandi babigenza. Muombe Mungu atusaidie ili tusije tukasinzia kama wengine wafanyavyo. Ese umushakazi w'Imana yavuze ngo dusabe Imana idufashe ndidusinzire nguko abandi babigenza. Mtumishi wa Mungu amesema ya kwamba tumuombe Mungu atusaidie tusisinzie kama wengine wanavyofanya. Mu kitabo cyo bita Parabole de Jésus nangwa simigani ya Kristo. Katika kitabu cha vielelezo vya mafundisho ya Kristo baranditse ngo iyo umuntu asinziye ni gihe abataye inshingano. Neno la Mungu linasema ya kwamba ni wakati gani mtu anaposinzia? Ni wakati anapoacha majukumu. Nukutita tena kugusoma Biblia. Kutojari kusoma maandiko matakatifu. Rero iki nico gihe cyo kuba maso noneho. Siku hizi ndio wakati wa kukesha. Wasoma mu gitabo nanone cha Yesaya 60. Unaposoma katika kitabu cha Isaya sura yake ya 60, aratubwiye ngo byukura bagirane kuko umuco wawe uje. Amesema ya kwamba inuka ukaangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Kandi ubwiza bw'Imana bukaba bukurasiye. Na nuru ya Mungu imekuzukia. Nukuvuga ngo iyo bavuze umuco, anasema ya kwamba wanaposema nuru baba bavuze ijambo ry'Imana, ni neno la Mungu. Nguko mu gitabo cha Zaburi yavuze ngo ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanje. Kwa kuwa katika kitabu cha Zaburi amesema ya kwamba neno lako ni nuru ya njia zangu, ni mwangaza wa njia zangu. Biblia nidushira niduha umuco. Biblia ndio inayotupa nuru. Tukamenya uwo twizera uwari we, ili tujue tunayemwamini ni nani. Noneho twamara kumwizera tukakomerezwa muri iyo Biblia. Na tunapomwamini tunaimarika katika Biblia. Baranditse ngo veille le Seigneur nous aider à ne pas dormir comme tant d'autres. Dusabe Imana idufashe ndidusinzire nguko abandi babigenza. Muombe Mungu atusaidie tusisinzie kama wengine wanavyofanya. Kuko igihe abantu basinziye inshingano za abantu basinzira ninjoro ndi basinzira kumanywa. Kwa kuwa watu usinzia usiku sio mchana. Turafata ng'ikitegererezo c'abakobwa 10 banditswe muri Mateo 25. Tutachukulia mfano kwa wanawari 10 ambao wameandikwa katika Mathayo sura yake ya 25. Bari abakobwa 10 bari banditswe mu gitabo cha Matayo. Wale wanawari 10 ambao wameandikwa katika kitabu cha
cha Mathayo bagiye gutegereza umukwe, walienda kumsubiri bwana harusi. bamaje gutegereza umukwe, ariko umukwe atinze, bose barasinzira, barahunikira kandi barasinzira. Bwana harusi alipochelewa kufika wakasinzia wote. Umukwe atinze, bose barasinzira, barahunikira kandi barasinzira. Wote walilala na kusinzia. Haba abatanu b'abapfu bari barimo, wakiwa wanawali wapumbavu waliokuwa miongoni, n'abanyabwenge bari barimo, na wenye busara waliokuwa miongoni mwao, bose barasinzira. wote walisinzia. Ariko umukwaje, lakini bwana harusi alipokuja, yarakomanze, alibisha hodi, bose bahagurukiye icyarimwe, wote wakaweza kuinuka pamoja. Bamaje guhagurukira icyarimwe bacana amatabaza yabo. Baada ya kuinuka wakawasha taa zao. Barangije kwatsa amatara yabo, abanyabwenge amatara yabo araka. Walipowasha taa zao, wenye busara taa zao zikaendelea kuwaka. Ariko abapfu bo ndiyaka. Lakini wanawali wapumbavu taa zao hazikuwaka. Ibyo si byari bishatse kuvuga ngo iki? Ilikuwa inasema nini hapo? Iyo bavuze itabaza ni ijambo ry'Imana. Taa ni neno la Mungu. Abakobwa b'abapfu bari bafite ijambo ry'Imana. Wanawali wapumbavu walikuwa na neno la Mungu. Abanyabwenge nabo bafite ijambo ry'Imana. Na wanawali wenye busara walikuwa na neno la Mungu. Bose bari bahuriye kuri Bibiliya. Wote walikuwa wanaunganika kwenye Biblia. Ariko bamwe nda mafuta bari bafite. Lakini wengine hawakuwa na mafuta. Birirwaga bari kugenda na Biblia, ariko bamwe bafite amafuta, abandi ndayo bafite. Walikuwa akitembea na Biblia, wengine wakiwa na mafuta, wengine wakiwa hawana. Ayo mafuta sashaka kuvuga iki? Mafuta yanamaanisha nini? Byanditswe mu gitabo cy'indambara ikomeye. Katika kitabu cha Pambano Kuu baje kuvuga ko ayo mafuta ari umwuka wera. Walisema ya kwamba mafuta hayo ni Roho Mtakatifu. Ico abakobwa b'abapfu bari babuze, kile ambacho walipungukiwa wanawali wapumbavu, bari babuze umwuka wera, walipungukiwa Roho Mtakatifu. Ariko abanyabwenge bari bafite ijambo ry'Imana, bafite n'umwuka wera. Lakini wenye busara walikuwa na neno la Mungu na Roho Mtakatifu aliyewaongoza. Nguko muri iki gihe, kama vile katika siku zetu hizi, umwuka wera ni kinyoma, cyangwa si ukuri ni kinyoma bihanganye, kwamba ukweli na uongo vinavyokabiliana, ari byo bita Babuloni, ambayo huo uongo ndio Babeli. Hani mbere yacu igiye kugaragara. Babeli hiyo hapa mbele inaenda kuwekwa wazi. Uwimana agiye kugaragara, aliye wa Mungu kweli kweli anaenda kudhihirika, na none n'uwa Satani agiye kugaragara, wa Shetani anaenda kuwekwa wazi. Ni ngombwa ko ukuri gushirwa ahagaragara, lazima ukweli wekwe wazi, ab'Imana bazinjire mu ijuru, walio wa Mungu waingie mbinguni, naho abakozi ba Satani bazajugunywe mu nyanja, na watenda kazi wa Shetani wadumbukizwe katika lile ziwa liwakwao moto na kiberiti. Ariko abo bakobwa mukuva iwabo bose bahagurutse bafite indego ko bagiye gutegereza umukwe. Hao wanawali wote walitoka nyumbani kwao wakiwa na lengo la kumsubiri bwana harusi. Ubwo bavugaga ngo amatara yacu ndabwo ari kwaka, waliposema ya kwamba taa zetu zinazima, babwiye abanyabwenge, waliwaambia wenye busara, mwabanyabwenge mwe, kwamba wanawali wenzetu, mwadufasha mukaduha ku mafuta, mtusaidie kwenye mafuta yenu, mtupe kidogo, kwa yacu atari kwaka, mwadufasha mukaduha, kwa taa zetu haziwaki. Nukuvuga ko bari basabye bagenzi babo ku mwuka wera, walikuwa wamewaomba ndugu zao wenzao kwenye Roho Mtakatifu. Bene data ko mufite umwuka wera, mwaduha ku mwuka wera wanyu. Ndugu zetu, mbona mna Roho Mtakatifu, mtusaidie kwenye huyo Roho Mtakatifu mliye naye. Abo bakobwa b'abanyabwenge baravuga ngo uwo mwuka wera nditutanga, ahubwo uwutanga ni Yesu Kristo, nabo baje kumushaka abahe ku Roho mwuka wera. Wenye busara waliwaambia kwamba sisi hatutoi Roho Mtakatifu, anayetoa ni Yesu Kristo, nendeni mkamtafute hawapi. Baragiye baje gushaka, walienda kutafuta, urugi rurakingwa, mlango ukafungwa, baraza bahunahuna inyuma y'urugi, baadaye wakaja kubisha mlango. Abanyabwenge bigiriye mu bwami bw'ijuru, wenye busara walikuwa wameingia katika ufalme wa mbingu. Natwe icyo twasabirana gusa nukwibera abakobwa b'abanyabwenge, na sisi tunatakiwa kuombeana ili tuweze kuwa miongoni mwa wanawali wenye busara. Ikinyoma tugishire ku ruhande, uongo tuweke kando, twereka abantu ko ibinyoma kwisi bimaje gukwira hose, tubibavanemo dukoresheje imirongo ya Biblia. Tuwaonyeshe watu uongo unaosambaa dunia yote, tuwaondoe katika ule uongo kwa kutumia Biblia. Bitondera amategeko y'Imana, watie amri za Mungu. Kuko mu gitabo cy'Ibyahishuwe 14 umurongo wa 12, kwa kuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12, aravuga ngo no kwihangana kw'abera kuri, anasema ya kwamba hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Bitondera amategeko y'Imana, hao wazishikao amri za Mungu, bakagira guhamya ngo kwa Yesu, na imani ya Yesu. Uwizera Yesu azitondera amategeko ye. Anayemwamini Yesu anapaswa
kutii na amri za Mungu. aho azaba avuye muri Babuloni. Atakuwa ametoka katika Babeli. Baranditse ngo Amesema hivi, dusabe Imana idufashe ndidusinzire nguko abandi babigenza. muombe Mungu atusaidie tusisinzie kama wengine wafanyavyo. Mais à être sobre et vigilant, kandi tube twirinde kandi tunabe maso. Tuwe makini na tuweze kukesha. Iyo bavuze kuba maso, Anaposema kukesha, bigizwe n'ibintu bitatu. neno kukesha linaundwa na mambo matatu. No kwiga ijambo Ni ry'Imana, kujifunza neno la Mungu, ugasenga, ni kuomba, ukaba no gukora. ni kutenda kazi ya Mungu. Ibyo nibyo bintu bigize umukristo uri maso. Hizo ndizo sifa tatu kwa Mkristo aliyekesha. Waba utagisenga mu nzu yawe, Kama huna maombi katika familia yako, menya ko amajiye kuba kajorite. ujue ya kwamba umekwisha kuwa mlemavu. Waba utakiga ijambo ry'Imana, Usipojifunza neno la Mungu, menya ko amajiye kuba kajorite. jua kwamba umekuwa mlemavu. Waba utagikora umurimo w'Imana, Usipotenda kazi ya Mungu, bavuga ngo hirya hari icyati, kwamba pale kuna kazi kibarua ya kufanya kazi ya Mungu, washira igiti mu gutwi, na wewe unaziba masikio, menya ko amajiye kuba jua ya kajorite. kwamba umekwisha kuwa mlemavu. Icyawe ni ukwiga ijambo ry'Imana, Kazi yako ni kujifunza neno la Mungu, ugakora, ni kutenda kazi ya ari Mungu, umurimo w'Imana, kazi ya Mungu, ukaba no gusenga. na kuomba. Na n'uyu munsi hari abava mu mariri yabo bagaturumbuka ngene zivuye ku gashasha. Mpaka wa leo kuna watu wanaotoka vitandani na kwenda katika shughuli zao bila kuwa na mahusiano na Mungu katika maombi, Batisize mu biganza bila by'umucunguzi. kujiweka mikononi mwa mkombozi wetu. Rero ako kagingo niba waragatsinzweho ihangana ukosore. Kama ulikwama kwenye kipengele hicho, ebu inuka. No muri iki gihe hari abafata Bibiliya ku Isabato. Hata katika nyakati zetu kuna watu wanaokutana na Biblia siku ya Sabato, Yaragiyeho umucucu, Biblia ikiwa na vumbi, ugatangira kuyinyuzaho na agatambaro, wewe unaanza kuipangusa na kitambaa, ngo ati ngiye mu materaniro. unasema ya kwamba naenda kwenye mkutano. Icyumweru kirasise, Wiki imepita ndabwo wigeze kuyirebamo. bila kusoma Biblia. Ku Isabato niho uyifashe. Siku ya Sabato ndio unashika Menya Biblia. ko wataye inshingano yawe. Umepuuza majukumu yako. Muri twa tugingo dutatu tugize umukristo, Katika vile vipengele vitatu vya kukesha, nuburamo kamwe menya ko wabaye kajorite. ukikosa mojawapo, jua ya kwamba umekuwa mlemavu. Reka nze dutere imbere. Hebu na tusonge mbele. La vérité triomphera bientôt glorieusement. Aho imbere yacu ukuri kugiye gutsinda gufite gukomeye cyane. Hapa mbele ukweli unaenda kushinda imara. Et tous ceux qui se décident aujourd'hui à être des collaborateurs de Dieu triompheront avec eux. Ku bantu bafashe umwanzuro wo kuba abaganizi wo kuganira n'Imana, bazatsindira mu ruko kuri. Kwa watu waliochukua uamuzi wa kutenda kazi pamoja na Mungu watashinda pamoja na ukweli. Wewe niba warafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kuja ndaganira n'Imana yanjye, wewe kama umepata uamuzi wa kutenda kazi pamoja na Mungu, wikinyoma ugisize ku ruhande, kwamba uongo umeweka kando, ugiye kugendera mu kuri, kwamba unaenda kutembea katika ukweli, uzatsindira mu ruko kuri, utashinda pamoja na ukweli. Leta ekuru igihe ni kigufi, muda ni mfupi. La misère où personne ne pourra travailler. Ikichuku kiraje aho umuntu atazagira uburenganzira bwo gukora. Usiku waja ambapo mtu hatakuwa na uhuru wa kutenda kazi. Iki nico gihe cyo gukora. Huu ndio muda wa kutenda kazi. Ubwo bagiye kugukura mu byawe, wanaenda kukufukuza kutoka katika mali yako. Niba warasenze Yesu, niba waramusenza amajejuru, kama ulimuomba Yesu kijuujuu, ngubyire s'il vous plaît ugiye gutandukana nawe. Samahani nikwambia ya kwamba unaenda kutengana na ukweli. Ariko niba warizeye Yesu mu buryo bw'ukuri, lakini kama umemwamini Yesu kweli kweli, ukabanga babandi barenganijwe iminsi 1260, kama ulikuwa kama ndugu waliouawa miaka 1260, bakabakera nao waliokatwa kwa misumeno, abandi bakabashira ku mibashukano, wengine wakawatundika kwenye miti, igiti bakagishingiriya ikindi bakagishingiriya, wengine wakawafunga kwenye miti, bakarekura imibashukano bakagumya kunamba ku Mana, na kuweza kupasuliwa vipande viwili, nao wakaendelea kumng'ang'ania Mungu. Ndababwije ukuri yuko nimwizera ngabo namwe muzabona ubugingo buhoraho. Nakwambia ukweli, kama na wewe utaamini kama wao, utapata uzima wa milele. Akarenganya imbere yacu karadusatiriye, iko mbele yetu. Abazaturenganya n'abantu batitondera Isabato, watakao tuua ni wale wasiotii Sabato ya Mungu. Muzasoma nanone muri cya gitabo cy'indambara ikomeye, ambayo tutawasoma katika kitabu cha Pambano Kuu, page 661, katika ego sura ya 30
661 ni ikigisho cya 38 katika sura ya 38 pambano kuu. aravuze ngo cas des observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi. Igihe abitondera isabato bazajanwa mu ngiko, wakati watunza sabato watakapopelekwa mahakamani kubwo kuja gusobanura imyizerere yabo, ili kutoa maelezo kwa imani yao, ces apostats abo bahakanye, hawa waasi, véritable agent de Satan, babahanga babakozi ba Satani, hawa watenda kazi mashuhuri wa shetani, seront les plus empressés à les accuser, nibo bazaba bambere bo kubarega, ndio watakaochukua na mstari wa kwanza kuwashtaki, calomnie ndetse no kubatuka na kuwatukana, et à leur insinuation de sympathie de juger par leurs mensonges et leurs insinuations. Bazaba barega ibinyoma kandi ibyo bahengamiyeho byose bazagenda babishira kubaruka isabato. Watawashtaki uongo na kuwarundikizia zambi za uongo watunza sabato. Mwumve ko ubwoko bw'Imana bugiye kuzira isabato. Jueni kwamba watu wa Mungu wataenda kuwawa kwa ajili ya sabato. Abazaba jana mu ngiko ni babandi bazaba nanone bibere muri Babuloni. Wale watakao wapeleka mahakamani ni wale wahusika wa Babeli. Babandi batitondeye amategeko y'Imana. Wale ambao hawakutia amri za Mungu. Babandi bo mwabwiye ngo inyigisho zabo zitaye valeur, zitaye agaciro. Wale mliowaambia kwamba mafundisho yao ni ya uongo na ovyo. Abo nibo bazabajana mu ngiko. Hao ndio watakao wapeleka mahakamani. Kugira ngo uje gusobanura impamvu wabaye umutampera. Ili uende kueleza sababu gani ulikuwa mtengenezaji. Kuko ni jambo tampera ndabwo ari jambo ribi. Kwa kuwa neno kuwa mtengenezaji mwana kiasi sio neno baya. Kuko mu gitabo cyo bita ni patriarche prophète abakurambere n'abahanuzi. Katika kitabu cha wazee na manabii ni kano gato akaga connexion. Katika kitabu hicho page 506 baranditse ngo le Seigneur veut que tous ceux qui occupent des positions sacrées soient strictement tempérants. Imana ishaka ko abantu bari mu myanya yera baba abirinda cyangwa se abatampera. Mungu anataka watu walio katika majukumu matakatifu wawe wana kiasi. Naho abatari mu myanya yera abo sabatampera. Wale wasio katika majukumu matakatifu sio wana kiasi. Uzahura n'abantu benshi bakugira ngo nje ndabwo ndi umutampera. Watu wengi watasema kwamba mimi siye mwana kiasi. Kandi kuba umutampera si bibi, nashaka yaba umutampera. Kuwa mwana kiasi ni jambo zuri. Ariko abo bantu bazarenganya ubwoko bw'Imana bazaba bakubaza impamvu waje kuba umugorozi. Watu watakaofanyia dhiki watoto wa Mungu watakuuliza sababu ulichagua kuwa mtengenezaji. Benshi bazavuga ngo najaga kubabera abashitsi. Wengine watasema kwamba mimi jamani nilikuwa naenda kuwa mgeni. Benshi bazavuga ngo nje ndabwo nigeze kugerayo babonye ukundu iyo miriri iri kwaka. Wengine watakapoona moto wa dhiki watasema jamani mimi sijawahi kwenda kujiunga na watu wale. Ariko abazaba baramize Yesu mu buryo bw'ukuri abo ibyo ndibizabatera ubwoba. Lakini wale watakao kuwa wamemwamini Yesu kweli kweli hawataogopa. Abo bahakanyi ba Sata, abo bahakanyi aribo bakozi ba Satani, abo ndacho ndabwo babazabatera. Hao waasi na watenda kazi mashuhuri wa shetani hawatawatenda kitu. Ariko ngo ijoro rirakuze aho abantu batazigera babona umwanya wo gukora. Usiku waja wakati watu hawatakuwa na nafasi ya kutenda kazi. Iki ni cyo gihe cyo gukora rero. Ndio wakati wa kutenda kazi. L'heure est proche où il y aura autant de convertis en un jour qu'il n'y a ni le jour de la Pentecôte. Igihe kirageze, wakati umefika aho abantu benshi bazihana, ambapo watu wengi watatubu. Nguko byari bimeze mu gihe cha Pentecoste. Kama ilivyokuwa siku ya Pentecoste. Igihe umwuka wera wasukwaga. Wakati Roho Mtakatifu alipomwagwa. Niyo mpamvu muri iki gihe cha none. Niyo sababu nyakati hizi abantu benshi bari kwihana. Watu wengi wanatubu. Nabandi bagasubira inyuma. Wengine wanarudi nyuma. Hari ngamakuru twaba hamwe ya Kongo. Kuna habari tunayozoweza kuwapa. Ejo bundi hari amateraniro yigeze yarariyo. Majuzi kuna mkutano uliofanyika Kongo. Ni kusabato yasize yakurikiye ino yejo bundi. Ni sabato ya juzi. Abantu benshi barihanye. Watu wengi walipokea ujumbe. Barisukira isantre vimyuna. Waliminika kabisa. Abantu mbesi ku munsi wa mbere haja kuyana abantu 86. Siku ya kwanza wameweza kutubu kujitoa watu 86. Kuwa mbere wa sabato abantu beza 143
bamye mu gakiza. Watu 143 walipokea wokovu. Ariko iki nicogiye cyakindi kimeze ngiye indumwa zakiragwa umwuka wera ku munsi wa Pentecoste. Ni wakati ulio sawa na kipindi mitume walipopokea Roho Mtakatifu siku ya Pentecoste. Nubwo benshi basubira inyuma ariko benshi bari kuza bakafata imyanya wengi yabo. wanarudi nyuma lakini pia wengi wanakuja kuchukua nafasi zao. Des milliers pénétreront dans la lumière. Benshi bazagana umuco. Watu wengi watapokea nuru. Nombreux sont ceux qui sont restés sourds à l'appel de l'évangile. Ariko benshi nabanze gutegera amatwi umuhamagaro w'ubutumwa bwiza. Lakini pia wengi walikataa kutega masikio kwa ajili ya wito wa habari njema. Ils ont été jugés, prouvés. Abo barapimwe bashirwaho n'akamenyetso. Watu hao walipimwa na kuwekewa kaalama. Abaniniye ubutumwa bwiza Watu waliokaidi ujumbe barapimwe walipimwa nanone bashirwaho na n'akamenyetso. kuwekewa alama. Mais d'énormes obstacles ont semblé surgir devant eux. Ariko ingomyi zikomeye zitambitse imbere y'abo bantu. Lakini vikwazo vilivyo vikubwa vilijiweka mbele ya watu, viliinuka mbele ya watu hao. Paralisa leur marche en avant. Zica indege zo gutera imbere kwabo. Na kukatisha tamaa maendeleo yao. Mais par la foi, ariko kubwo kwizera, Lakini kwa imani, la persévérance no gushinyiriza, kwa ustahimilivu et le courage ndetse n'akanyabugabo, na kwa nguvu, beaucoup surmonteront ces obstacles. Benshi bazatsinda izo ngomyi wengi walivuka vikwazo hivyo et s'engageront dans la glorieuse lumière. Kandi bazinjira mu muco na w'itangaza. kuingia katika nuru ya ajabu. Ni ibintu bitatu bivuzwe hano. Mambo matatu yamezungumzwa. Icya mbere baravuze ngo ni ukwizera. Jambo la kwanza ni imani. Icya kabiri ni ugushinyiriza. La pili ni ustahimilivu. Icya gatatu ni akanyabugabo. Tatu ni nguvu. Ibyo nubigira uzatsinda izo ngomyi. Utakapokuwa na sifa hizo tatu utaweza kushinda hivyo vikwazo. kwizera siniki. Imani ni nini? Igitabo n'Abaroma, Kitabu cha Warumi igice ni cya 11, sura yake Abaroma 11, Abahebura 11, samahani, Wahebrania sura yake ya 11 umurongo ni uwa mbere, mstari wake wa kwanza. kwizera niki? Imani ni nini? Aravuga ngo Anasema definition baje gutanga kwizera niki. ufafanuzi wa imani wameuweka hapa. Baranditse ngo Amesema hivi: kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Uko niko kwizera. Hiyo ndiyo imani. Baratubwiye ngo abantu bazizera bagashinyiriza bakagira n'akanyabugabo, abo bazatsinda ingomyi Watu zose. watakao kuwa na imani na ustahimilivu na nguvu ndio watakao shinda vikwazo vyote. Bazizera ko Yesu ariho. Wataamini ya kwamba Yesu yupo. Bazizera ko Yesu ari umwana w'Imana. Wataamini Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Bazizera ko yaje kubapfira. Wataamini kuwa Yesu alikuja kufa kwa ajili yao. Bazizera ko yakubiswe akamanikwa. Wataamini ya kwamba Yesu alitundikwa na kupigwa bijaniranye n'ibyaha byabo kutokana na dhambi zao. Bazizera Imana Data wa twese. Watamwamini Mungu Baba ko ariyo yabaremye, kwamba ndiye aliyetuumba, irema naho batura, na kuwaumba wao na mahali wanakoishi, irema n'ibyo baja barya, na kuwaumbia chakula, ibaremera ubutaka bwo baja bahinga, na kuumba ardhi ili walime. Iyo bazayizera watamwamini Mungu. Yayindi yaguhaye umwuka, Mungu aliyekupa pumzi, iguha amagambo yuje uravuga, Mungu aliyekupa lugha ya kunena, amagambo uravuga none akaba ariyo nduzayavuga ejo ukazavuga yandi, maneno unayoongea leo na kesho na kuendelea, ukazagumya ugenda kuzarinda gupfa kwawe uri kuvuga amagambo atandukanye mpaka utakapokufa kwa kuongea maneno mbalimbali. Ukaba wakwibaza ese ko ari nda radio mfite mu nda yanjye, mbona sina radio tumboni mwangu? Aya magambo mvuga afahe, haya maneno nayo yanatoka wapi? Wakwibaza ahava, unayatoa wapi maneno? Yandi yaguhaye ingasire 32 ziri mu kanwa. Mungu aliyekupa vijino vya kusagia 32 mdomoni, iguha imbunguru kazisya, anayekupa makande unatafuna, ugakoresha izo ngasire ziri mu kanwa, na kutumia majiwe hayo ya kusagia yaliyomo mdomoni. Izo ngasire ziteye mu nyama, hayo majiwe ambayo yamewekwa ndani ya nyama. Ukibaza ni mbamvu kizo ngasire udahekenya ngo ziste zinjira mu nyama gutya. Kwa nini unatafuna lakini hivyo vijiwe vya kusagia
akate nyama. murumva urwo rukundo Ni rw'Imana upendo wa Mungu. iyo tugomba kuyizera. Tunatakiwa kumwamini Mungu aliyetuumba. Tukizera nanone Tukaamini pia umwuka wera Roho Mtakatifu ari udushoboza gukora byose, anayetuwezesha kutenda yote, itubwira ngo dukore icyiza tureke ikibi, anayetuhimiza kutenda mema tuachane na mabaya. waba ugiye kwiba umwuka ukakubwira ngo kino nduki, ijambo ry'Imana riravuze nduki. Unapotaka kwenda kuiba, Roho wa Mungu akakwambia neno la Mungu alikuruhusu kuiba. waba ugiye gusambana kumva ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo ndugasambana, uwo n'umwuka. Unapokuwa unaelekea kufanya uzinzi, neno la Mungu Roho Mtakatifu akakwambia neno la Mungu alikuruhusu kufanya hivyo. waba wanze kuba nyoko yakwakura ukanga kwitaba ngo niki sukitaba preza cyangwa si karame, mama akikuita, huyo Roho Mtakatifu anakushawishi kusema naam au be. ukumva ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo ndukitabe ngo ye ngo nukwitaba preza cyangwa si karame. Neno la Mungu linakuhimiza ya kwamba uwe unaitika kwa heshima. waba ugiye gushinja mugenzi wawe ikinyoma, ijambo waba utangiye kuritekereza ukumva ngo ijambo ry'Imana riravuze ngo ndugashinje mugenzi wawe ikinyoma, unapotaka kusema uongo kwa mwenzako, ukasikia moyoni sauti inayokuambia kwamba usimsitakie uongo jirani yako, uko niko kwizera. hiyo ndiyo imani. Gushinyiriza, kustahimili, bazakugeraho, watakufikia, bazagutuka, watakutukana, bazakuvuga ibibi byinshi, watakusemea mabaya mengi, bazavuga ngo uri umurozi, watakusingizia uchawi, bazavuga ngo uri umusambanyi, watakusingizia uzinzi, kandi ibyo ndiwigeze wabikora, hujawahi kufanya. muri wowe uzashinyiriza, wewe ndani yako utavumilia na kustahimili. uzabasabira umugisha nguko Stefano yasabiye abamuteraga amabuye akavuga ngo manu bafashe kuko batazi ico bakora. Utawaombea mubaraka kama vile Stefano alivyowaombea wauaji wake kwamba Mungu asaidie na wasamehe kwa maana hawajua litendalo. Aho uzaba uri gushinyiriza, utakuwa katika ustahimili. Noneho akagatatu ukavuga ngo nakanyabugabo. Jambo la tatu ni nguvu. Uzagira umwete, utakuwa na bidii. Ubwo mwete guzatuma utera imbere, na bidii itakufanya kuendelea mbele. Ijambo ry'Imana rizavuga ngo anava imbere. Neno la Mungu litakwambia kwamba songa mbele, na utera imbere, na wewe usonge mbele. Satani naza akakongorera uzavuge ngo waratsinzwe mu izina rya Yesu. Satani akikunongonezea utamwambia kwamba umeshindwa kwa jina la Yesu. Uko niko kwizera. Hiyo ndiyo imani. Turakomeza ya page na none. Tutaendelea katika kitabu cha Evangelism. 618. Barandika ngo. Ameandika ya 500 ni hano. Presque inconsciemment ont placé des barrières sur le chemin raide et étroit. Kutagira icyo abantu bitaho, kutojari, abantu benshi basize za barriere cyangwa si imipaka, kuliwafanya watu wengi kuweka mipaka mu nzira ifunganye, katika njia nyembamba. Iyo nzira ifunganye, njia hiyo iliyo nyembamba, irimo gutukwa, ambayo ndani yake kutatokea matusi. Muzasanga mu gitabo cha Mathayo nanone, utaikuta katika kitabu cha Mathayo igice umurongo ni wa 13, mstari wa 13. baranditse ngo iyo nzira ifunganye, kwamba njia hiyo iliyo nyembamba abayinyuramo ni bake, wanaopitia njia hiyo ni watu wachache. Waje mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya, unapoingia katika Bible commentary, umuzingo ni wa 7, ni gombo la 7, abantu igipaje ni 1096, ukurasa wa 196. niyo banditse baravuga ngo abaca muri iyo nzira n'abantu bazatukwa. Waliandika ya kwamba wanaopita katika njia iliyo nyembamba ni watu watakaovumilia matusi, bazabwirwa amajambo mabi bakihangana, watakaovumilia maneno machungu na maneno makali. Ariko muri iki gihe muri iki gihe hari uwaza akakubwira ngo dore ngo kirasa, nawe ukavuga ngo naye dore ngo kirareba. Kwa leo mtu akikwambia kwamba ona anavyofanana, na unamwambia kwamba ona anavyoangalia, ngo dore ngo kirareba, na ugatangira ugacira hasi. Anapokuambia ona anavyoangalia, na wewe unaanza kutema kwa chini. Aho kibwira ngo umusabira umugisha, wo niba kubwiye ngo dore ngo kirareba, muri isi ya Gikristo abantu benshi bari kwifata nguko bishakiye, kuliko umuombe mubaraka. Katika dunia ya Kikristo watu wanaenda kinyume. Muri iyo nzira rero abazayicamo na abantu bazaba bafite kwera no gukiranuka. Watu watakaopitia mlango ulio mwembamba ni watu walio wasafi na haki, nguko byanditswe mu gitabo cha Yesaya 35, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Isaya sura ya 38, umurongo ni wa 10, mstari wa
10. Yego, iyo nzira izitwa iyo kwera. Tukianzia mstari wa 8 anasema ya kwamba hiyo njia itaitwa njia ya utakatifu. Abandu imitima ndiye bazayicamo. Walio wachafu wa mioyo hawatapita katika njia hiyo. Umundu naho yaba ari umuswa iyo nzira ndazayiyoba. Wasafirio wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Si umuswa mu byisi. Si mtu huyo ni mjinga katika mambo ya kidunia. Yego. Umundu naho yaba ari umuswa ndazayiyoba. Mtu hata kama ni mjinga hatapotea katika njia hiyo. Uzaba winambira gusa kuri Bibiliya. Wewe utakuwa ukishikamana na Biblia tu. Ibijaniranye n'isi, ibifaransa, ibyongereza, iportugal, nibari ibiespanyol, ibicewa n'ibiki ibyo ndibizagukura umutima. Hata kama utakuwa wewe ni mjinga katika habari za lugha na mambo ya dunia, usifadhaike moyo. Icawe nukwibera mu Mana. Unachotakiwa kuwa nacho ni kudumu katika Bwana. None wamara kwibera mu Mana ukaba wibereye mu nzira ifunganye. Na utakapodumu katika Mungu utakuwa katika njia nyembamba. Mu gitabo nanone ni gitabo cyo bita Témoignage volume ni ya mbere. Katika kitabu cha Testimonies ipage ni ya 32. Testimonies. Twumve abazibera muri iyo nzira niba bazaba bafite imitima ingahe. Hebu tuone watakao kuwa katika njia hiyo watakuwa na nia ngapi. Baranditse ngo mu gitabo ni page 32 kwa Waingereza. Hapa ni hapa. Ni chigisho cha 5. Testimonies volume ya kwanza ukurasa 127 hadi 131. Aho nabongereza. Kwa Kiingereza. Baranditse ngo ameandika hivi: à l'assemblée de Battre-Crec le 27 mai 1856 j'ai une vision qui concernait l'église en général. Mu materaniro ya bere y'Battre-Crec katika mkutano uliofanyika Battre-Crec tariki 27 z'ukwezi kwa 5 ilikuwa tarehe 27 mwezi wa 5 1856 nabonye iyerekwa rijaniranye n'itorero muri rusange. Nilipata maono kuhusiana na kanisa kwa ujumla. La gloire et la majesté de Dieu passèrent devant moi. Icubahiro no guhimbaza Imana binyura imbere yanje. Utukufu na heshima ya Mungu vilipitishwa mbele yangu. Lanje di malaika aravuga ati, malaika alisema, la majesté de Dieu est redoutable. Icubahiro c'Imana kirakomeye. Utukufu wa Mungu ni wa ajabu. Et vous ne vous en rendez pas compte. Ndabwo mucitaho. Nanyi hamujali. Redoutable et sa colère. Kandi n'umujinya we uratangaje. Na hasira ya Mungu ni ya ajabu. Et cependant vous péchez journellement contre lui. Uko bwije nuko bukeye tugenda ducumura ku Mana. Lakini pamoja na hayo mnamkosea Mungu kila kunako kucha. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Tugira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Jitahidini kupitia mlango ulio mwembamba. Kugira ngo tumenye icyubahiro cy'Imana nuko twakwihatira kunyura mu irembo rifunganye. Ili tuweze kujua heshima ya Mungu ni kwamba tutajitahidi kupitia mlango kuko irembo rigari ni inzira ijana abantu kukurimbuka. Kwa kuwa mlango ulio mpana ni njia inayowapeleka watu uangamivu. Kukuri iyo bavuze kurimbuka nukwiki itegeko. Kupotea ni kuvunja amri. Kuko igitabo cy'indamba rikomeye kiravuga ngo le salaire du péché c'est la mort. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Kwa kuwa kitabu hata cha Warumi sura yake 6 mstari wa 23 kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Urupfu ruboneka ruko wishi itegeko. Kifo upatikana wakati unapovunja sheria. Ariko yo wamaje kwihanuka rigarukamo uba wigere mu bugingo bw'iteka byose. Lakini unapotubu na kurudi katika sheria ya Mungu unafika katika uzima wa milele. Iyo wamaje gufata imbu ebyiri, unaposhika sehemu zipande mbili, ukaba muri une confusion totale nangwa ukaba mu rujijo rwite rukomeye, ukawa katika machafuko au mchanganyo wa kushangaa, icawe uzahite mukuri. Wewe unatakiwa kuchagua ukweli, ariryo jambo ry'Imana, ambao ukweli huo ni neno la Mungu. Yana beaucoup qui entre par là, kandi hari benshi baca muri iryo rembo rigari. Na kuna watu wengi wanaopitia mlango mpana. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Ariko inzira ifunganye, lakini njia iliyo nyembamba ni inzira y'imbatanwa, njia iliyosonga, iyo niyo ijana abantu kukubona ubugingo, na ndiyo inayowapeleka watu katika
uzima wa milele. Et il n'y en a peu qui le trouvent, kandi ni bake bayicamo. Na ni wachache wanaopitia mlango huo. Irimo gukubitwa, Ndani yake kuna kupigwa, irimo gufungwa, kuna kuwekwa jela, irimo kwicwa. kuna kuuawa. Iyo mibabaro yose ubwoko bw'Imana buzanyuramo. Hayo hiyo taabu yote watakaoipitia watoto wa Mungu, Bakemera bagasiporota ibyo bibazo bazaba banyuramo. watakapokubali kuvumilia shida hizo, Nukuri bazaba bibereye mu irembo ni rifunganye. kweli kwamba watakuwa katika njia iliyo nyembamba. Distinct, izo nzira ibiri ziratandukanye. Hizo mbili zimetengana, zimetofautiana. Et conduisent dans des directions opposées. Izo nzira kwa ebyiri ziteranya umugongo. Na njia hizo mbili zina mwelekeo tofauti. Izo nzira ebyiri nukuri ni kinyoma. Njia hizo mbili, moja ni ukweli, nyingine ni uongo. Baravuze ziteranya umugongo. Nazo zinalipana kisogo. Kugira ngo uzabone izo nzira kwa ebyiri ugomba guhitamo. Ili uweze kupitia njia moja wapo, wewe ndiye wa kuchagua. Ugomba guhitamo swati inzira ifunganye, Chagua aiza njia iliyo nyembamba, cyangwa si uhitemo inzira ngari. aiza njia iliyopana. Epfo baranditse ngo izo nzira ziteranya umugongo. Njia hizo mbili zinalipana kisogo. Line mene ala vie eternelle, imwe ijana abantu kukubona ubugingo buhoraho. Moja huwapeleka watu kupata uzima wa milele. L'autre à la mort éternelle, iyindi kajana abantu kukubona urupfu rw'iteka. Nyingine huwapeleka watu kwenye maangamivu na uharibifu wa milele. Je vis la différence entre elle et entre ceux qui empruntent l'une et l'autre. Mbona nabifashisha izo nzira kwa ebyiri batandukanye. Na wale wanaotumia njia hizo mbili wako tofauti. Abaca mu nzira ngari, Wanaopitia mlango ulio mwembamba, n'abaca mu nzira ifunganye, na wanaopitia mlango ulio mpana ulio mwembamba, abo bose baratandukanye. hao wote wako tofauti. Epfo baranditse ngo Chini amesema hivi, la première est étroite et raboteuse. Iya mbere, inzira ya mbere irafunganye kandi irimo n'amahwa. njia ya kwanza imesonga nayo ina miiba. L'autre est large et ine, kandi indi ni ngari ikanakundwa. Na nyingine ni pana na inapendwa sana. Inzira ngari irakundwa cyane. Njia iliyo pana inapendwa sana. Inzira ngari irimo ubusambanyi. Njia pana ina uzinzi. Inzira ngari irimo kwica amateko yose. Ndani mwake kuna kuvunja amri zote za Mungu. Ngicitegererezo, Mfano, iteko rya mbere riravuga ndukagira izindi mana mu maso amri ya yanjye. kwanza inasema ya kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Inzira ngari ugomba kugira amafaranga menshi gagatuma amafaranga agakubera imana. Katika njia iliyo pana ni kufanya pesa kuzipenda na kuwa miungu yako. Kuzasenga imana yawe udafite amafaranga bikakubera ikibazo. Kuomba Mungu bila pesa ikawa ni shida kwako. No, iteko rya kabiri riravuga ati ndukiremera igishushanyo kibajwe. Amri ya pili nasema ya kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga. Inzu yawe nziza irimo ikaba yakubera igishushanyo. Nyumba yako nzuri inaweza kuwa ni sanamu. Irya gatatu ndukavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Amri ya tatu inasema ya kwamba usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Waba wafashe ikintu cha mugenzi wawe ugatangira ukamubesha ngo nyindika nangwa sunguza amafaranga nzayaguhejo. Unamwambia ndugu yako kwamba nikopeshe pesa nitakulipa kesho. Ugatangira kuvuga ngo mu izina ry'Imana nzayaguha. Unaanza kuapa kwa jina la Bwana kwamba nitakupa. Kandi uzikuri kumubesha. Na ukijua ya kwamba unamdanganya. Na wakumva kurahiye ngo mu izina ry'Imana akayakura mu mufuka akayaguha. Naye akisikia kwamba umeapa kwa jina la Bwana anaridhika na anasadiki moyoni anakupa pesa. Igihe cyo kukwishuza cyagera ukavuga ngo ana nda amafaranga nabo. Wakati wa kudaiwa unapofika unaanza kumwambia jamani nimekwama. Ngo mu izina ry'Imana nzayagushakira kundi munsi. Unasema ya kwamba haki ya Mungu nitakutafutia siku nyingine. Burya gora turi kuvuga izina ry'Imana none ni Imana ukuri kugenda mu izina ry'Imana ukugiye ndagacimana igikanu kugiye ngo ndagacimana indahiro zabaye nyinshi. Watu wamekuwa na viapo vingi na kulisubutu jina la Bwana katika viapo vyao. Ngo nimba ndi kukubesha ngo Imana inyice muri aka kanya. Kwamba kama ninakudanganya Mungu aondoe roho yangu. Imana ni nyembabazi. Mungu ni wa rehema sana. Ugomba kubikora ikakureka. Unafanya hayo na Mungu anakuacha. Ukagira ngo ibyo uri gukora
uri hamwe nayo, wewe unafikiria kwamba unayoyafanya yako sahihi, ikabigukorera ukabona ibyo uri gushaka, Mungu kwingine anakubariki kwa yale unayoyatafuta, ariko menya kuba watambikiriye, lakini umeenda kinyume na neno la Mungu. Ibyo ni itegeko rya gatatu, ntukavugira usizina ry'Uwiteka Imana yawe. Ya tatu, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Harimo izina ry'Imana ugomba kurivugamo byinshi. Jina la Bwana unaweza ukalitaja katika mambo mbalimbali ovyo ovyo. Itegeko rya kane wibuke kweza umunsi w'Isabato. Amri ya 4 inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Ibyo byo murarisi ndabwo ndirirwa ndaribigisha, murarisi murabahanga baba. Amri hiyo najua ninyi ni wataalamu kuitaja mdomoni. Nubwo hari benshi bagenda barica. Pamoja na kwamba kuna wengine wanaovunja amri hiyo hapo akiitaja. Nga hano ni bari kwisabato duteraniye hano, ibitekerezo byabo bigatangira kuja mu mishinga. Kama tumekusanyika siku ya Sabato kwenye ibada, wengine mawazo yao yanachukuliwa mpaka kwenye miradi yao. Ugatangira kuvuga ngo ejo nzaja guhinga. Unaanza maongezi ya kwamba kesho nitaenda kulima. Ati ejo nzaja kwishuza. Kwamba kesho nitaenda kumudai ndugu yangu. Ati nibugoroba ndaja kwishuza mu. Kwamba jioni Sabato isha nitaenda kumudai ndugu yangu. Nziko wendi no bitariyo bitabari mu bwenge bwanyu. Huenda wengine hawana zana hiyo. Kwitondera Isabato rero, Isabato igizwe n'utundu twinshi. Sabato ndani mwake kuna mambo mengi utwo tugomba kwitandukanya ambayo tunatakiwa kutengana nayo. Itegeko rya gatanu, bana ni mwubahe baso n'abanyoko. Amri ya 5 inasema ya kwamba muheshimu baba yako na mama yako. Ukazamuka ukageza ku rya 10, ayo yose nziko muyitondera. Mpaka amri ya 10 mnayajua vizuri. N'abatayitondera bashiremo agatege baje bayitondera. Na wale ambao wanashindwa kutunza amri za Mungu, hebu waombe nguvu za kutia amri za Mungu. Abo basayitondera nibo bazaca mu irembo rifunganye. Wanaotia amri za Mungu ndio watakaopitia mlango ulio mwembamba. Banditse ngo iya mbere irafunganye kandi irimo amahwa. Njia ya kwanza ni nyembamba na ndani mwake kuna miiba. Iya kabiri ni ngari kandi irakundwa. Njia ya pili ni pana nayo hupendwa na wengi. Ceux qui s'engagent dans ce chemin du fer par leur caractère, abaca muri izo nzira batandukanye no mu wanaopitia njia hizo mbili wana utofauti katika maisha yao, no mu myambarire yabo, katika mavazi yao, hata katika mwelekeo. Izo nzira kwari ebyiri abazicamo batandukanye muri utwo tundu. Watu wanaopitia njia hizo mbili nao wana utofauti katika mambo hayo ambayo yametajwa juu. Akambere ni mu mico. Kwanza wako tofauti katika tabia. Weho wiganira n'abandi kubirebana n'ijuru. Wewe unapoongea na wengine unawaambia habari za mbingu, abandi bakaganira kubirebana n'umutungo n'ibyisi. Wengine sasa wa njia iliyo pana wao wanaongea mambo ya ulimwengu. Imibereho yabo bakaganira ukundu bazaba imwijuru imyaka 1000. Walio wa mbinguni wa njia nyembamba wanaongea namna watakavyoishi miaka 1000 mbinguni. Imyaka 1000 yashira bakigarukira kuri iyi si. Baada ya miaka 1000 watarudi hapa duniani. Mu myambarire yabo ndibambara ngabisi. Katika uvaaji wanaopita katika mrango ulio mwembamba wana utofauti na walimwengu. Nibuka ngigihugu cha Malawi niho abantu bambara nabi bambere ni mu gihugu cha Malawi. Yeye alipowahi kuona watu wanaovaa vibaya wakiwa namba 1 ni katika nchi ya Malawi. Igihugu cha Malawi ku buryo ki ugenda wabu ugeza abadamu bicenga hariya ukagira isoni zo kureba ruguru ukagenda uri kureba hepfo. Katika nchi ya Malawi wakati mwingine unawakuta akina mama wamekaa na wamevaa vibaya kweli kweli, unapata aibu ya kutazama kwa juu, unatembea kwa kuangalia kwa chini. Ukasanga bambaye utundu tugeze hano, unakuta wamevaa vimini vya kuzidi. Baba bakubonye bakatangira kukubyira Ikingereza, don't press me come, ndumbi tongwino. Wanapokuona wanaanza kukwambia Kiingereza ya kwamba usinipite njoo. Ukumva ngo inuso ndi mapasta de don't give, ngo muri abapasiteri abapasitoro ndi batanga. Anasema ya kwamba habari mchungaji, wachungaji hawatoi chochote. Wabona bicengaho rero nabo mbese bifashe nabi, ukumva mbese nawe ugiye uri kureba ngira hepfo. Unapoona na walivyovaa na wewe unapata aibu, unaangalia kuangalia huko kwa chini pembeni. Ugasanga abandi bakoze imirongo ku mpangu. Wengine wanapiga
kwenye kuta au getini. baba bakubonye ngo kamu tabwera ndindora amazocepa bati nje ndu amafaranga makeya ngwino hano. Wanapokuona wanakwambia kwamba karibu mimi ninalipisha kidogo tu njoo kwangu. Ukareba uburyo bambaye ukabona bariya bantu kuzabona ijuru kwabo ndabwo byoroshye. Uvaaji wao unapoona ya kwamba wako mbali na mbingu kabisa. Nanone mu mirire yabo katika ulaji wao ugasanga abantu bahagaze hano bakoze umurongo bafashe imbeba bari kugurisha. Watu wamepiga mstari wanauza panya. Baragiye bahiga imbeba. Wameenda kichakani wakawinda panya. Bafite uburyo bazihiga bamwe bahagarara ngahari abandi bagahagarara ngiriya. Wananamuna wanavyowinda panya, wengine wanategea pale wengine pale. Noneho bagatwika ishamba. Nao wakachoma moto kichaka. Ishamba ryabari kugurumira imbeba yabigeze ngara bakayikubita igasubira mu muriro. Kichaka kinapoungua panya naye anapokimbia moto wanamrudisha motoni. Kwa muriro gwabagusize bakanyuramo bari gukubura itazi. Moto ukiisha wanapitia ndani ya pale palipoungua kifagia ili waweze kupata panya. Bakagenda bari gutoragura zambe. Nao wakiokota panya hao. Noneho bagashaka utundu tumeze ngutugano. Nao wanatafuta vitu kama fito. Bakadusatura kabiri. Wanapasua mara mbili. Bakagenda bapanga mimbe donke kakagano bakagenda bagapanga imbe bimwe iturutse hano kuzamuka kugera hejuru. Nao wanaenda wakizichoma kwa mstari mmoja ili wawende kuuza. Bagahagarara kubarabara bafashe twatugano dupanze himbe bazigese ngira hejuru. Wanasimama barabarani wakiwa na zile fito ambazo wameweka zile panya. Abashoferi abantu mbese bicubahiro ukabona mbese madreva na wenye heshima unaona ya kwamba kura panya sio shida duniani. Yaba kugezeho akatangira mbewa ndindarama zingati mbeba nangahe. Anapo kufikia anakuambia kwamba panya moja utakuwa ukinipa pesa ngapi. Ukumva bakavuga ngo ni 50 kwacha amafaranga 50. Ni kwacha 50. Abandi bakavuga na amafaranga 100. Wengine kwacha 100. Ukabona arafasha arahekenye. Unaona ya kwamba amepata na kutafuna. Ariko iyo mibereho nayo ndabwo ari mibereho myiza. Maisha hayo nayo sio maisha bora. Yego. Ariko kugira ngo abantu bazanyure mu irembo rifunganye nuko imibereho yabo ili watu wapitie mlango ulio mwembamba lazima maisha yao nanone baje kuvuga n'icyerekezo na mwelekeo wao nanone n'imyambarire na uvaaji wao igomba kubimwe unatakiwa kustahili wanaoenda mbinguni. Hepfo baranditse ngo chini ameandika hivi sekishemine sur la route étroite abaca mu irembo rifunganye wanaopitia mlango ulio mwembamba s'entretiennent de la joie et du bonheur qu'ils éprouveront à la fin du voyage. Bagenda baganira kumunezero n'ibyishimo bazabona kuherezo ry'urugendo rwabo. Wanatembea kwa kuongea furaha na amani watakaopata mwisho wa safari yao. Abo nabari mu irembo rifunganye. Hao ni wale wanaosafiri katika njia iliyo nyembamba. Bagenda byanga bikunda bavuga ngo kwiherezo ry'ibi. Kwa hali yoyote wanaendelea wakiongea kwamba mwisho wa safari tuzaririmba indirimbo ya Mose, tutaimba wimbo wa Musa, turirimbe n'indirimbo y'imbata y'Imana n'umwana w'Imana na wimbo wa mwana kondoo. Aho ni indirimbo ibiri zizaririmbwa. Utaimbwa nyimbo mbili. Imwe izaririmbwa n'abazutse ariyo ndirimbo ya Mose abanyuze mu rupfu. Wale watakaopitia mauti wataimba wimbo wa Musa watakaofufuka hao. N'iyindi izaririmbwa n'abantu bazasangwa ari bazima. Wale watakaokutwa akiwa hai na wataimba wimbo wa mwana kondoo. Iyo ndirimbo twasabirana kugira ngo natwe tuzayiririmbe. Na sisi tunatakiwa kuombeana ili tuweze kushiriki kuimba kwenye nyimbo hizo. Kuko abatazayiririmba n'abazaba ari muri byandi twabye Babuloni bataziyemera gusohoka muri Babuloni. Wale ambao hawatashiriki kuimba wimbo hizo ni wale watakao kaidi wasitoke katika Babeli. Bo bazazukirwa gukorwa n'isoni. Wao watafufuriwa ili waweze kuaibika milele. Kuko banze kwitondera amategeko y'Imana. Kwa kuwa walikaidi kutii amri za Mungu. Bakanga kugendera mukuri aryo jambo ry'Imana. Kutembea katika nuru na ukweli wa neno la Mungu. Abo bo bazapfa byiteka ryose. Hao watakufa milele na milele. Epfo barandika ngo chini amesema si leur visage sont souvent tristes igihe uduhanga twabo tugaragaje umubabaro wakati nyuso zao zinapoonyesha huzuni nabo bari mu irembo rifunganye waliomo katika njia iliyo nyembamba imireyone suva osidine joie sainte bagarabagiranishwa nanone n'umunezero wera wanang'arishwa na furaha takatifu. Ne s'habille ne parle ni n'agisse comme ceux qui sont sur l'autre route.
ndibambara hawavai kandi ndibavuga hawaneni kandi ndibakora ngabari muri ya nzira ngari. hawatendi kama wale waliomo katika ile njia iliyopana. Modèle leur a été donné, icyitegererezo cyaratanzwe. Walipewa mfano. Nome de douleur, habitué à la souffrance. Umugabo w'umunyamibabaro, mwanaume mwenye huzuni, wamenyereye indimba, aliyezoea sikitiko, au vers cette route et la parcourir jusqu'au bout. Umugabo w'umunyamibabaro wamenyereye indimba, mwanaume mwenye huzuni ajuaye sikitiko, yakinguye iyo nzira, alifungua njia hiyo, kandi yayiciyemo kugeza ku iherezo, naye alipitia njia hiyo mpaka mwisho. Uwo mugabo wamenyereye indimba, mwanaume huyo aliyekuwa wa huzuni, muzasoma mu gitabo cha Yesaya 53, ambaye tunamsoma katika kitabu cha Isaya sura yake 53, ngo yakuze ng'igiti cy'ikigejigeji, naye alikuwa kama mti usio na nguvu. Uwo mugabo yavuze igiti cy'ikigejigeji ni kintu cy'ikinyandegenge, aliyekuwa kama hana nguvu ni mtu mzaifu. Yakuze ndahafite ho kurambika umusaya, alikuwa bila kuwa na mahali pa kuweka kichwa. Uwo mugabo ni Yesu, mwanaume huyo ni Yesu. Yarayikinguye, alifungua mlango ulio mwembamba, yarakubiswe, alipigwa, arabambwa, alisurubishwa msalabani kubw'ibyaha byacu, kwa sababu ya dhambi zetu, kugira ngo natwe tuzabone ubugingo buhoraho, ili sisi tupate uzima wa milele. Nuko twaca muri iyo nzira, ni kwamba na sisi tupitie mlango huo ulio mwembamba. Hepfo baranditse ngo, amesema kwa chini kwamba c'est un réconfort et un encouragement pour ceux qui viennent après lui. Iryo ni ihumure, hiyo ni faraja, ndetse ni nakanyabugabo, ni nguvu ku bantu bagera ikirenge muce, kwa watu wanaopita katika nyayo zake. Ala suiva, nidukurikiza iyo nzira ifunganye, tutakapofuata njia hiyo iliyo nyembamba, nangwa si nidukurikiza icyitegererezo cya Yesu, tutakapofuata mfano wa Kristo, numarishi bano bakoresheje troisième personne du pluriel, ni bakoresheje amagambo ili marshero sirema, bazagendera mu kuri, watatembea katika ukweli, kandi bazagenda nguko nawe yagenda, nao watatembea kama alivyoenenda mwenyewe. Mu byukuri nitushaka kugenda nguko ijambo ry'Imana rivuga, tutakapotaka kutembea sawa sawa na neno la Mungu, nidushaka kwibera mu irembo rifunganye, tutakapochagua kuwa katika njia nyembamba, tuzagenda nguko Yesu yagenda, tutatembea kama Yesu alivyotembea, tuzagendera mu kuri, tutakuwa katika mwenendo katika ukweli, nguko yitondeye ukuri kwase, natwe tugomba kwitondera ukuri, alivyotii ukweli wa baba yake, nasi tutapaswa kutii ukweli wake. Nihutira hepfo baranditse ngo, kwa kukimbilia chini amesema, sur la route large, mu nzira ngari, katika njia iliyopana, chacun s'occupe de sa propre personne, buri mundu wese yitaho, kila mmoja hujijali mwenyewe. Mu nzira ngari nda mundu wita ku wundi, katika njia iliyopana hakuna mtu anayemjali mwenzake. Mu nzira ngari ubona mugenzi wawe yaburaye, wowe ukaja kumena ibiryo munsi y'urugo. Katika njia pana unamuona ndugu yako amelala njaa, wewe unaenda kumwaga chakula jararani. Mu nzira ngari ubona mugenzi wawe yabuza kenda ko kwambara, wowe ufite imyenda myinshi ukanga kumuha kenda. Katika njia pana mtu anamkuta mwenzake hana nguo za kuvaa, yeye ana nguo sanduku zima lakini hamupi hata moja. Uwo uri gukora ico bita lemwa cyangwa suri kwihugiraho, huyo mtu aliye na ubinafsi, udashaka gutanga kubyo afite, asiyetaka kutoa vitu vyake kuwasaidia wengine, burya no mwitorero agomba kubamo, na katika kanisa huenda naweza kuwemo. Tugomba kuba mwitorero harimo abitwa ba Babuloni n'abafite ijambo ry'Imana. Tunapokaa katika kanisa kuna wale walio wa kweli na wa uongo, abanga kuva kurizima bakanga kugendera mu ijambo ry'Imana, bakumva ko bakwihugiraho, wanaokuwa wagumu wa mioyo, wasitembee katika neno la Mungu na kuwa wabinafsi. Hepfo bara ijambo ry'Imana ribavugaho ngo iki, neno la Mungu linazungumzia juu ya hao likisema, baranditse ngo biyitaho bihugiraho, wanajijali wenyewe, desevetema, ndetse no mu myambarire yabo bakihugiraho, na katika mavazi yao wanajijali wenyewe, no mu binezeza bakihugiraho, katika anasa wanajijali wenyewe. Hepfo barandika ngo Jean vu beaucoup sur cette large route, nabonye abantu benshi muri iyo nzira ingari, niliona watu wengi katika njia hiyo pana, qui avait ce mot écrit sur eux, bari bafite amagambo abanditsweho avuga ngo, walikuwa wameandikwa maneno haya, mort au monde, bapfiriye mu isi, kwamba walikufa wakiwa duniani. Abo bantu bihugiyeho, watu walio na ubinafsi ku myambaro yabo,
kwenye mavazi yao handitsweho ko bapfiriye mu isi. Imeandikwa kwamba wamekufa wakiwa bado duniani. Ugomba kubona bagenda, Unaweza kuwaona wakitembea, ariko bitwa les morts vivants cyangwa se abapfuye bahagaze, lakini wakiwa ni wafu walio hai. abo ba morts vivants rero, Hao wafu wanaotembea kugira ngo bagendane n'Imana, ili waweze kutembea pamoja na Mungu, nuko bagomba kwihana, wanatakiwa kutubu bakava muri Babuloni na kutoka katika Babeli. Ari ryo somo tugiye gusoma hano mu gitabo cy'Ibyahishuwe nanone, ambapo tunaenda kusoma katika kitabu cha Ufunuo, igice ni cya 18, sura yake ni ya 18. atubwira ngo, anasema hivi 18 umurongo ni wa mbere, mstari wake ni wa kwanza. Ibyahishuwe 18, Ufunuo sura yake ya 18, aratubwira hatya hati, anasema yafuatayo: hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru. Baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, afite ubutware bukomeye, mwenye mamlaka kuu. Isi imurikirwa n'ubwiza bwe, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Abo ni abantu bari kwamamaza ubutumwa buheruka. Hao ni watu wanaoeneza ujumbe wa mwisho. Bamanuka bava mu ijuru, nukuvuga ko ku isi yose isi yagombye kumurikirwa n'umuco. Kushuka kutoka mbinguni wana nuru kuitoa kwa Mungu. Abaturi isi bose bagombye kwakira ubwo butumwa bwiza. Walioko duniani walipaswa kupokea ujumbe huo. Arangurura ijwi rirenga ati, akalia kwa sauti kuu akisema, iraguye Babuloni ikomeye, umeanguka Babeli ule mkuu, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, umekuwa maskani ya mashetani, arindirwa imyuka mibi na ngome ya kila roho mchafu, n'ibisiga byose bihumanya kandi byangwa, na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo, arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, ya ghadhabu ya uasherati wa mji huo. Kandi abami bo mwisi basambanaga nawo, na wafalme wa nchi wamezini naye, abatunzi bo mwisi bagatungishwa n'ubwinshi, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali bw'ubutunzi bwawo no kudamarara kwa nguvu za kiburi chake. 4 numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, bwoko bwanje nimusokemo, yego, tokeni kwake enyi watu wangu, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, musishiriki dhambi zake, mwe guhabwa no ku byago byawo, wala musipokee mapigo yake. Ijambo twibandaho hano hepfo, neno tutakalo likazia hapa, twihutira no kurangiza, ambaro tutalikazia tukielekea mwisho, biravuga ngo bwoko bwanje ni muisokemo, kwamba enyi watu wangu tokeni kwake. Kuisokamo ni iki? Kutoka katika Babeli nini maana yake? No gutandukana n'ikinyoma, ni kutengana na uongo wa Babeli. Inyigisho z'ibinyoma zikabava mu kanwa, ni kuondoa midomoni mwenu mafundisho ya uongo. Noneho mu gitabo cya Zekariya niho banditse ngo barandika ngo, wa mukobwa w'Isiyoni we wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni irukucike. Katika kitabu cha Zekaria wamesema ya kwamba, enyi binti Sayuni unayekaa pamoja na binti Babeli, ebu inuka ukimbie. Uwo mukobwa w'Isiyoni yaragereranywa na amategeko y'Imana akore aba. Binti wa Sayuni alikuwa akifananisha pale ambapo kuna amri za Mungu. Umukobwa w'i Babuloni na hari ibigirwamana. Binti wa Babeli ni pale palipo na miungu. Nukuri kuvanze n'ikinyoma, ukweli unaochangamana na uongo. Yewe uhetse ibyera by'Uwiteka uraje wiyeza, wewe unayebeba vitu vya Mungu vitakatifu jitakaseni. Ndukiperimete ngufata ukuri kuvange n'ikinyoma, usije ukachanganya ukweli na uongo. Nufata ukuri kuvanga n'ikinyoma, kwa kuri wari ufite kose kuraba ikinyoma. Utakapochanganya ukweli na uongo, yote yatakuwa ni uongo tu. Dusabirane kugira ngo twese tuve muri Babuloni tugendere mukuri. Tuombeane ili sote tuondoke katika Babeli tutembee katika ukweli. Kwezwe n'ijambo ry'Imana nguko twabisomye muri Yohana 17:17. Tutakaswe na neno la Mungu kama ilivyo katika Yohana 17 mstari wa 17. Ubwo imberuka igiye kuvugwa, Imana igiye kuza gutwara abayo. Mungu anapokuja kuwachukua watu wake siku ya mwisho, twese tuzaboneke mu bikari byera byo mu ijuru. Sisi sote tuweze kupatikana katika mbingu. Ari byo dusabirana kugira ngo Imana ibitubashishe, ni mu izina rya Yesu. Tuombeane hayo ili Mungu atuwezeshe katika jina la Yesu. Amen. Mbese waruzi ko Yesu agiye kuza, agiye kuza guhemba no guhana abazaba baramukoreye
azabona ubugingo buhoraho. Wenaza ibicuro biziyasa, imisozi izahunga ubwiza bwe, abanyabyaha bazamunga, kwihana bizaba birangiye. Dore wari ukwiye kwisuzuma, wari ukwiye kwihana nyakuri, wari ukwiye kwiyuzuza nawe, nazo uzabona ubugingo nawe.